ce monde. La parole de Dieu déclare que quiconque croit en lui ne sera point déçu. Et celui qui invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Je vous invite à vous approcher du trône de la grâce avec assurance et vous verrez la gloire de l'Éternel. Vous verrez la fidélité de Dieu. Vous verrez la main de Dieu. Vous verrez la bonté de Dieu. Jésus, je viens. Jésus, je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut. Ma vie, la vie éternelle, Seigneur Jésus.
Jesus the Savior, there is no another. Salvation from yonder systems break us under. Salvation is free, the season. All of the chains he will roll away. Oh, yeah, Jesus. Salvation is free, the season. All of the chains he will roll away. Are you bothered that you don't know what to do? You feel like everything is wrong with you. Jésus nous a fait cette promesse. You give up on you stop. There's an answer to all your questions. Bring you the gospel that's for every nation. The gospel is for every nation. We bring the news. There's hope for you. Now is your time. Don't let it slide. Salvation is for you, the music thing. Though you might have feel there is grace today. Yeah. Oh. There is healing, deliverance, freedom from holds of Satan. Oh, yeah. This is here, so bring your case. Come on, everybody, take your place. Come and experience for me saving grace. No matter your color, no matter your race. Mama, papa, they come. Uoke wine bia. Mutu matazo. Baba ya ewa. Salvation is freedom today. All the shame is away. Oh, yeah. There is healing, deliverance, freedom from holds of Satan. The gospel to every creature. GCK, Gospel to every creature. Welcome to the weekly announcements. We have an exciting lineup of events and activities. First up, we have the highly impactful GCK, Global Crusade with Kumuyi program. You can tell me you've not heard about it. The Impact Academy? This academy equips youth with the tools and knowledge to make a positive change in their lives and make a lasting impact for Christ in their communities. For our esteemed ministers, we have the upcoming Ministers and Professional Conference. This conference is a unique platform where ministers and professionals from different backgrounds and denominations come together to glean wisdom, share experiences, and receive fresh insights for their pastoral and leadership roles. Tune in to GCK Daily for daily devotionals and insightful messages from Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Experience the power of transformation through our impact sessions, designed to empower youth for a life of purpose and influence. Don't forget to check out TKC, the King Circle, our vibrant and interactive online community where you can connect with fellow believers, join engaging discussions, and access valuable resources to strengthen your faith journey. Stay tuned to GCK TV and GCK Radio for uplifting sermons, worship sessions, and inspiring testimonies. For those with a heart for global missions, we are thrilled to announce our Global Missions Immersion Program, GMIP. This program offers a life-changing opportunity to experience firsthand the transformative power of missions as we reach out to those in need and spread the love of Christ to the nations. Lastly, for our young stars, we present Stars, standing tall as a star. This program is designed to empower our children and youth to shine brightly for Jesus, nurturing their gifts, talents, and character to impact their generation positively. For more information about these events and to stay connected with us, please visit our website at www
support@dclm.org. You can also follow us on social media for regular updates and inspiring content. Went. You know that he is still living. You know that he still saves, and he will save you with his great redemption power. And he will. This dried up bones will rise. You just believe it, and you receive it. After full redemption, Jesus cares, and he will save with his great redemption power. Thursday. We are here again for the grand finale. We are promising you that by the grace of God, great will be your blessings, even as you look up to God today in Jesus' name. Rise up and let us pray together. Father, we thank you. We worship you because of the showers of blessings which you have released upon us since this program started. Father, we are asking and praying that as we have come again to finalize this program in your presence, you will release greater blessings, abundant blessings upon your children, that nobody will come here and go back the same in Jesus' name. We thank you for answering our prayers. In Jesus' mighty name, we pray. Just open with me to the book of John chapter 7, verse 37. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. This is the last day. You have desires. You have hunger for God's blessings. Tonight, the Lord will meet you at your point of need in Jesus' name. I want you to open your mouth and begin to magnify the name of the Lord. Psalm 48, verse 1 says, great is the Lord, and greatly to be praised. Our God is greatly to be praised. He has saved souls. He has transformed lives. He has delivered the oppressed. He has set the captives free. He has healed the sick. He has done many miracles in our lives. Why don't you appreciate him? Why don't you open up your heart, open up your mouth, and begin to magnify the name of the Lord for the great and abundant blessings which he has done, not only in India, our Alpha location, but in the nations of the world, the Lord has been good. The Lord has been gracious. Dakpena Mawu de nous miape krola e nous sei ke wone eye yayira siokata mia kafu ye penko mia kafa poto penko dui de di eye nukunu kple jesio kata wole wo to ya me adi eye nu yo kata wole wo to tepo bobobo nu ya ye Yehowa ma wole we ya eye ye penukunu esogbo minabe mia kafa poto le Yesu nko sesema me mie dogbera le midola dogbera Nebia kwa Luka pagba le tamaton obena Yesu Kristo le tepema eye a mawu be amgbonono le eye mi adogbera be mawu ba amgbonono mawu penu san be sike trona gbewo sike gbana kokutiwo sike nana meyo le tetera nye me wu kpona vovo ameyo kata wo le babla me o kpona blode dakpena mawu do mawu pen kode di eye na globena ne didi ye penu san
sesẽ ɖe mía dome kɔ wo gbe yi dzi eye na da akpe nɛ megazi ɖoɖoewo da akpe na aƒetɔ la emawo ƒe nya gblɔ bena ɖe miyɔm eye nye la maɖo to mi eye nye la mawɔ nu gãwo na mi eye eya be ne edi ma akpɔm ne nye be ne dim tso wo dzi blibo me di Yehowa Mawu eye na do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me mie do gbe ɖa le Kolosetɔ ƒe agbalẽ kagbã kpikpi 12 Mawu ƒe nya gblɔ na mi bena Kristo aɖe be ɖe mi tso viviti me eye wòakplɔ mi yi ɖe ye be kekeli ƒe fiaɖuƒe ma me míado gbe ɖa bena eyiwo katã ame yiwo katã viviti ame yiwo katã dɔléle míakpɔ be Mawu le dagbe le wo nu ame yiwo le teteɖeanyi mea Mawu le ɖe wo míakpɔ be tɔtrɔ míakpɔ be vovokpɔkpɔ míakpɔ be ablɔɖenyenye míakpɔ be katutu míakpɔ be dɔyɔyɔ míakpɔ be nu yiwo ye aƒetɔ le wɔe ya ele to asi mi eye ale yi ke míelia mi magɔ nenema ke o fi sia fi si ke miele Afrika yo India yo Europe yo Amerika yo Australia yo Europe yo fi sia fi si ke ne lea aƒetɔ le teƒe ma elabe Mawu ƒe ŋusẽ la maɖiɖi o eye maɖe dzi le ƒo na mi o Mawu ele zɔ ɖem eya ta ʋu wo dzi nɛ ʋu ɖokuiwo nɛ eye naƒo nu na aƒetɔ elabe ezã gã aɖe wònye eye nye nuwuwoe gã eya eye Yehowa Mawu ana be wò hiãhiã la zu nukpɔkpɔ nɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le medzi be mase miabe amen gã ɖeka le Salomo ƒe agbalẽ ta blavɔvɔnyi kpikpi 11 Yehowa Mawu le gblɔ be ŋutifafa míado gbe ɖa na ŋutifafa be wòanɔ India nyigba dzi bena Mawu be ŋutifafa ne wòanɔ fi si ke ye wole wɔ ɖe ke be dutoƒo Mawu nyakaka ya le gaƒoƒo ya me be nu yiwo ŋusia nu si ke ye atitre ɖe Mawu ƒe nyantia Mawu yi ke nye ŋutifafa ƒe Mawu aɖe ne ɖe zɔ le India nyigba ma dzi le dukɔ vovovowo me míado gbe ɖa bena Mawu ƒe ŋutifafa nenɔ teƒe ma lo Mawu ƒe ŋutifafa nenɔ teƒe ma lo kɔ wo gbe dzi eye nado gbe ɖa do gbe ɖa do gbe ɖa do gbe ɖa aƒetɔ la ne me ŋutifafa la va ŋutifafa la su mía si le Yesu ŋkɔ sesẽ ma me míedo gbe ɖa le míɖo la do gbe ɖa na ezimenɔla na ɖeke be takpekpe ya kpakple kplɔlawo ƒe takpekpe míaƒe pastor WF. Kumuyi eya míaƒe Mawu le ɖe ŋusẽ to ya mea dzi eya menuveve le to ya mea dzi eye míakpɔe bena ɖe yayra ɖo ele gbago ɖe yeƒe dukɔa dzi eye Mawu ne do ŋusẽ yeye nɛ nu ya ye Mawu le wɔ le yebe agbe me ya do gbe ɖa ɖe ta eya ta ye Yehowa Mawu le zãm ɖo ehiã wò gbedodoɖa ehiã wò gbedodoɖa ehiã wò ŋusẽdodo si ke nàtsɔ nɛ eya ta do gbe ɖa nɛ be naneke ŋutɔ magado vɔvɔ̃ nɛ o do ƒom nu na aƒetɔ eye aƒetɔ la wɔe le Yesu ŋkɔ sesẽ ma me míedo gbe ɖa le míɖo la do gbe ɖa abia Yehowa Mawu bena be le fiẽ ya nukunu yi ke mi mekpɔkpɔ o Mawu ƒe ŋusẽ be ɖeɖe gogo si ke ye mi mekpɔkpɔ o mi meva teƒe ya míagadzo nenema o mi mava anye bafa míagadzo bafa míanye ŋkuagbãtɔ míagadzo ŋkuagbãtɔ teteɖeanyitɔ míagadzo teteɖeanyi ao do gbe ɖa bena nu sia nu kuxi ɖe sia ɖe si ke netsɔ va Mawu ƒe ŋkumea Mawu ne ɖe ɖa Mawu ne kpɔ katutu etso Zion to ma dzi ebena ɖe ame ye Mawu la tu ke eye wòatu ke wòane vovo ame sia ame si ke le babla mea ame sia ame si ke le teteɖeanyi mea ame sia ame si ke le babla ɖe mea ela kpɔ katutu kɔ wo gbe dzi eye nado gbe ɖa elabena aƒetɔ la le teƒe ya Mawu be ŋusẽ le teƒe ya Mawu be amegbɔnɔnɔ le teƒe ya be wòatu ka mi be wòana mi vovo kɔ yɔya miaƒe ŋkɔ elabe ame sia ame si ke la yɔe la kpɔ ɖeɖe la kpɔ katutu la kpɔ yayra ɖe ne le gbe dom ɖa nenema ŋkata megasi ɖoɖoe lo kɔ wo gbe dzi afi sia afi si ke ne le ele India yo afi sia afi ke ne lea Mawu le gba kpli wo eye Yehowa Mawu la sra wo kpɔ
Yehowa ma la wonu gan o le wa gbe me ni eye ma ga no nene ma o ma o le lala benade na yo ya me eya le gbesoso dogbera eye na ho wa sikaka na ho wo yayira na ho wo nu san eye no sia no sika ne la kwa de o na nye be na kwa didie ya de o me ga yira pa me nene ma lo ela bena ye o wa ma o ela ele ewo troya ai kene va te peya you a peto benko eye yebenu sanale yebenu sande ela gba Novembre kokoti ma le wa gbeme ela be yebenu san le gbesoso ye wa ma ola tukawo eye Novembre penu san magadu dio ke o eye wa dira odo hena dipo yi ele mawunya basesemea Yesu Kristo a eye nya pa nya hoda ko Yesu Kristo a eye nya pa bonudrola Yesu Kristo a ele tepeya eye nya vulela ele tepeya benade ya ange kokutima ikenya Novembre kokutima la le wokodi eye tanelola yue eye kene la petola benkumea benana akpa de drarokuro hena dipo magazido diolo enu megati kono le gbedodora siam o mio wonku eye na yoye wo ama obenko le koreso tabagba le tameve pipi wi aton petit bena ke wonku na nyebe mega hu wo bibla wo ha Yesu Kristo de ele dranu gedodi no hafi ye we ane ba kodo tepeya kolose tabagba le tameve pipi wi aton ebena eye nu sasia nu se kple eye edidudu katan ele tepema in verse 12 we are told to give thanks unto the Lord which has made us meet to be partakers eye wo de didulu anyanya kple nsewodi eye o don wo le gaglagbe eye wo po edidudu jijo de wo di redemption conference Dedekpɔkpɔ la gbɔsɔsɔ me Dedekpɔkpɔ la gbɔsɔsɔ me mi do la do gbeda bena Dedekpɔkpɔ Blibo what Jesus Christ has done ne ke Yesu Kristo wɔ ebe atekpakpama nusese openly and triumphed over it eye Yehowa mawu awe ele bena na nye gome kpola le mawu pe yayro me le Yesu pe nkome ko wonu gbeidi eye na do gbera na peto da pe na peto la bena enye gome kpola le me maga no bali amolo aide kokope nyame nye gome kpola le me eye maga detroit de me gbedo me o ma hwe ma du satana di ma du hikia me di eye ma du do kunye di ela bena me yofu pakple Dedekpɔkpɔ Blibo eye ma soaseye le Dedekpɔkpɔ le Dedekpɔkpɔ Blibo la nti ela bena maga no nenema o no kata no lavayi no kata la trozu yeye trozu ma o bebi eye makpe benade maganye fiafika o maganya la padala o maganya matriwala o eya tanedo la dogbeda ela be mawo benu san ewasia le wagbeme na mesiame Kristo yenye miape avunlela Kristo yenye kike Blibo akata pe de la eye nenye gome kwala le me bena wana vovo be wana vovo dene le gbedomda magazi do lui o le do kyo popo magano nui le do kyo popo eye na do gbeda ela bena apeto la le tepeya eye wola gbo trom ela mo trom eye wole trom mo bagbe edi bena tro wa gbe ya ehie bena wa tro wa gbe ehie bena ne wa wowo na nye amegan na nye dirula eye na nye dirula glo Kristo lewo Edo le Novembre eye wo edo to ye ba manu bebe la gbossoso me eye wo kplo wo ide to kokomadi eye wo do le bali la me eye wo kplo ide to kokomadi
bena na nye eviavamba eya ta dogbeda na peto eya le tepe ya wa gbema gano nenema ke o wa gbema gano nenema o le Yesu penko me mie dogbeda le ni be mia dogbeda de enyalata mawu pa me ikenye ezime no la na disike mia dogbeda mia to na yewo mawu mina mia dogbeda bena mawu nene no san bena nene no san enyane we wa nye no san to le wa gbeme le wa gbeme le wa gbeme enya ikene jasele wotro ya enye no san nenya awuyeye be watro nyagbe edola dogbeda bena no sia no sikene hia ale bena mawo wa yira wa gbe ya bena mawo wa no ganwo le wa gbe me ne dola wo no ganwo mawo pe no ganwo o Yehowa tro nyagbe de le gbedomda de ne chodo kio na apeto ya le gbesoso apeto ya le gbesoso e ga si do biolo ebenade ebe ale ne le magano ne ma o dogbeda be megatonu nye yo apeto sran kwa wotro ya ne do la yiram le wotro ya me ela be menye towo fofo wele wo ba gbe me le Yesu nka sese ba me bie le gbedom dale menye bena from taking the blessings of God. Apatola benu san yebe yajira medibe na kewonu eye na degbena nu sesia nu sikela titre lencho batime wade e dowli yo Yehowa mawu yebe nu sro lagblebe zero dui e ga dowli sesire dikpe eye sike batime wa eyi de woya eye nu sia nu zero dui dogbeda na apeto e na gleba apeto me le yo lo apeto me hwe eye apetola we le wagbeme eya dongbe bena ye yo ya tono bedodora de sia de eya fifi eye nous sesia na ya me nous sesia be watuka eye mawo ba me be bedodora eya ela wo ye be don le nous seme le nyagbeme ko wo gbeidi kewonu eye na dogbeda blena apeto eye apeto le tepe ya apeto benu san le tepe ya apeto ba me gbono le tepe ya apeto la le tepe ya na o ponu na apeto blene enya o awe na o le Yesu penkame ye dogbeda le mejibe ma gblo no be na gblo nya ya klo donye ma wo wenam ble do wuli be dade ma wo wenam no kaye wa gbe laga dongo jinowo papa mi da pe no wo mi subo mi yiro mi do wo nko de ti e la bena Yesu Kristo ikenye mi atablila yike le eya nyemia pe Messiah eya nyemia pe lupon be de la mi da pe na wo de nkeke yata eye le nkeke ya me ikenya nkeke mamle ya me le degbe pe eye mi le swaseye be le nkeke mamle ya me be amesia mesi kenye gome kwala le me le dukovo bo kata me a we na wo le Yesu pe nkame fofo akpe na wo e la be menye be na ewe la gbososo me ewe wo de to ewe wo nyo nu yo katane ame yo katanchine kasi eye le wonu salamea le Yesu penko sesama memie dogbedale eye mi global amen de kanam eye mi gado wuli kple gbesese Thank you, Jesus.
కీడైన దరిచేరక నన్ను తండ్రిగా కాచావు స్తోత్రం. ఒక కీడైన దరిచేరక నన్ను తండ్రిగా కాచావు స్తోత్రం. ఎబినేజరే ఎబినేజరే ఇంతకాలం వాచితివే. ఎబినేజరే ఎబినేజరే నా తోడువై నడచితివే. స్తోత్రం 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 కనుపాపగా కాచితివి. స్తోత్రం 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 కౌగిలిలో కాచితివి. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఎంత మంచి దేవుడు ఆయన. ఆశలేని నాను బ్రతుకును నీ కృపతో నిండితివే. ఆశలేని ఎంత మంచి దేవుడు. బ్రతుకును నీ కృపతో నింపితివే. నీ చూపిన ప్రేమను పాడగా పదములు సరిపోవు తండ్రి. నీవు చూపిన ప్రేమను పాడగా పదములు సరిపోవు తండ్రి. అందరూ లేచి నిలబడి ఎబినేజరే రెండు చేతులు పైకెత్తి ఎబినేజరే లేచి నిలబడి ఇంతకాలం కాచితివే. చేతులు పైకెత్తి ఎబినేజరే
ఎంతమంది చెప్తారు? రెండు చేతుల పైకి చెప్పాలి. నేను నా ఇల్లు నా ఇంటి వారందరూ ఆనక స్తుతించెదము. నీ కనుపాపవలె నన్ను కాచి నీ చెదరక మోసావు స్తోత్రం. నీ కనుపాపవలె నన్ను కాచి నీ చెదరక మోసావు స్తోత్రం. ఎబినేజరే అందరూ కూడా మన చేతులెత్తి స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. కౌగిలిలో దాచితివి స్తోత్రం. ఆమేన్. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. కనుపాపగ దాచితివి స్తోత్రం. అందరూ స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. అందరూ అలాగే మా రెండు చేతులు పైకెత్తి మన తలలు పైకెత్తి ఆకాశమందు ఆశీర్వుడైన యేసు వైపు చూస్తూ ఒక్క మాట వందనాలు ప్రభువా అని చెబుదాం. వందనాలు ప్రభువా అని చెబుదాం. హృదయపూర్వకంగా చెబుదాం. హృదయాంతర భాగంలో నుంచి చెబుదాం. వందనాలు ప్రభువా. ఇంకా కొంచెం గట్టిగా we give you glory and honor, O Lord. We praise you, Jesus. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్దాం. అది 1 2 3 come on. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. చేతులు పైకెత్తి చప్పట్లు కొట్టాలి. Come on, we praise you, Lord. Lord, we give you glory, oh Jesus. Amen. సంతోషంగా చప్పట్లు కొట్టాలి నవ్వుతూ. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on! Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With a heart full of praise. Be exalted, the Lord my God. Hosanna in the highest. Sing glory, glory. Glory, glory to the King of Kings. Hallelujah. Glory, glory, glory to the King of Kings. Oh, Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, and Lord my God. Glory to the King of Kings. Telugu. Hosanna. Hosanna, Mohanatudu, Mohanatudu, Hosanna, 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 Mohanatudu. Hey, Devani Namamu, Kanamana Namamu, Rudakata Sutulunike, Namamurarajuke. Devani Namamu, Kanamana Namamu. కృతజ్ఞతా స్తుతులు నీకే ప్రభావమురా. మరొకసారి చేతులు పైకెత్తి అందరూ కూడా Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, Lord my God. Glory to the King of Kings. Everybody, Jesus, 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 Jesus in the highest. Amen. Jesus, Jesus, Jesus in the highest. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, Lord my God. Jesus is the King.
Hallelujah. Come on, let's continue to clap our hands. Amen. There is power, wonder working in the blood of the Lamb. There is power, wonder working in the precious blood of the Lamb. Come on. There is power, wonder working in the blood. Amen. There is power, wonder working in the precious blood of the Lamb. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and adore him. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and adore him. What a mighty God we serve. Hallelujah. అలాగే రెండు చేతుల పైకెత్తి. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Come, let's lift up our hands. Give thanks. Yes, Lord. Let us all give thanks to the Lord. అందరము కూడా దేవునికి మహిమ ప్రభావములు ఆరోపిద్దాం. హల్లెలూయా. ఈ రాత్రి సమయమందు ప్రత్యేకముగా దేవుని సన్నిధిలో స్తుతి ఆరాధనలో నడిపించిన రెవరెండ్ ఏస్పాల్ గారు అలాగే ఈ క్వైర్ అంతటికి కూడా మరి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మీరు దిగి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపించడానికి మన మధ్య దైవ సేవకులు రెవరెండ్ వై మోహన్ బాబు గారు వారు మన మధ్య ఉన్నారు. వారిని చప్పట్లు కొడుతూ ఆహ్వానం తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపించాల్సిందిగా వారిని కోరుతూ ఉన్నాను. హల్లెలూయా. ఏదో ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి చూద్దాం. వెరీ గుడ్. Well, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kafuna Mawu. I say praise the Lord. Kafuna Mawu. We want to welcome us to the grand finale of the GCK India. For the past 5 days, Mia God adakpena Mawu de mia to gbogbomoto. Egbe nye Ŋkeke Adelia si ke ye wole India nyigbandi. Eye Mawu le de zonto ya mi adi. Eye lupon gedewo le kpo dede. Eta mina ma le ngwa ko kana mi. Obe esime ke Yesu va yina da nko agbato ameve wo kpledo eye wo no gbagblɔ bena apeto la eye wo va eye Yesu gblɔ na wo bena de mi xɔse bena atema wesia elabe Yesu de nu tete le si be wa de wo ku heda Yesu an tete le si be wa yodo wo wa da gbelenti wo wa tuka wo nenye bena xɔse de fisia fi kenelea awe eye le zaya mea maula sro kpo le Yesu Kristo penkame mina mi atite mi adogbeda na peto ponu na peto fofo mi da kpena wo de wo di poba me sasra kpo le Ŋkeke aton Ŋkeke aden ya me eye mi xonu gedewo tso gbo wo eye enu lupon gedewo nyɔnu ŋutsuwo ne kplɔwo va fiaɖuƒe la me le Yesu penkame eta mi le gbedon da bena amesia me ke le tepe ya le zaya mea na be wa ho wa to le Yesu Kristo penkame eye na tukawo eye na siamina wo dola na siamina klolawo tohe amisisine no ya me adi le Yesu penkame nye da kpena la bena do tomi le Yesu nko sesema me mi do gbeda le amen amen. Mia kpotono tenu eye mia tso mia pe hadi gbanleviowo mia kpo ahavelia no sianu ne yito GHS 32. Oh, what a wonderful day. Day I will not forget. Ŋkeke gan kenyi sio Ŋkeke sia nyema nglobe kpo gbede o Yesu nye de la amen oh dans me totro pe holon kenyi sio eya ehia nye lupon eya nenye be meto balido bloko tiri me ha eden ekplonam with life from above is to God's family divine justified fully through Calvary's blood. Oh, what a standing is mine. And this transaction so quickly was made when, as a sinner, I came, took of the offer of grace. He did proffer. He said me, oh, praise is their name. Now, I have a hope that will surely endure. After the passing of time, I have a future in heaven for sure. There, in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believe riches eternal and blessings supernal from his precious hand I received. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Tonight heaven will come down and glory will fill your soul in Jesus' name.
in heaven for sure. There is those mansions of light, and it's because of that wonderful day when at the cross I believe. Riches eternal and blessings supernal from His precious hand I received. Heaven came down and glory filled my soul, filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul, filled my soul. Amen. Wakafuma uda. Minamia chite eye maunyonto. Mi dibe mi agayira petola ben kumele gbedodora me hoseto de sia de no siokude nhokonyenye jajenyenye ngokokwela le gbogbombe na abe amesika le miayomla ele kokwe e atamio hamia no kokwe le miabenu wo de sia de me wo ngole di bana mi no kokwe mi dora mi adogbeda bana mesiame sika va Kristo gbo amesiame sika kpo didiye le Dutoƒo Mawu nya kaka yame le yi vevi yame le Dutoƒo Mawu nya kaka vevi yame a eye le lubon de sia de ele kokwe eye ma pa metakpakpa le yame adi la fisiafi le miadi yo le dusi moyo ye wa ma wala wele Yesu pankame minamia pununa apoto eye mia globa apoto jira wo dukoa apoto jira wo dukoa le kokwenye me apoto jira wo dukoa eye na de wo peti po fabubu de sia de da eye mia nye kpode no vanvana amewo la fisi kemi le miame yo le dusi me yo fi kake yo gota minamia ponu mia dogbeda na peto elabe Yehowa ma wo nyonto elabe eya ele kokwe eya tamio hamidola no kokwe apeto la kpedenti o apeto la jira o eye apeto mito ameyo le mia magredation ameyo le dusi magredation meyo le mia ngagredation kasiwo pediwo kasiwo bagbewo kasia mesiame amesiame me Kristo to de sia de ebe na kpede mianti bana miatema ale bibla be gomedo pe anyi pe nu fiafia wo kata me da si le kokwenyenye me minamia dogbera be chaka yo kata le kikia megbea chaka si oke legbea kple nu ke webena amewo omegatem kakande di megatele suwo si egbewo wa bele kike Blibo kata me le Dutoƒo Mawu nya kaka ya me le fisia fi ameyo kata wo va Kristo gbo midola dogbeda bena Mawu ne do kokonyenya nyi le miape diwo me ela bena nyatepe ma kokonyenye manomea kokonye nyatepe manomea kokonyenye matema va gbero Yesu Kristo bena ebena nya jesi ebe nyatepe ike glomele na mi eya nyatepe ye nyatepea eye klona menti eya ta midola akplasi kona kokwenyenye pe nu fiafia pe gomedo pe anya
alebena mianye hame vava kokonyenye pe hamea le Yesu Kristo pen comme mina mia dogbera eye mia gblena apeto ba apeto ne wa we apeto we eye na ko wo hamea nti le Yesu Kristo pen comme dokpe wo nyala di eye na ko wo hamea nti le Yesu pen comme fo mie dogbera me bia bena no sikela titre de wo nya tepentia obe kokonyenye manwe Amerika makwa potola penkumo eyata Yehowa miele buemele otroya ke wonu eye na dogbera na potole kapopo ya me bena nu fiafia gomedokpe anyi pe nu fiafia ikenye kokonyenye sike de Blibo sikenye nyatepe bena ne wasumi asi le Yesu penkome bena wade chaka de sia de da le Yesu penkome le Yesu penkome mie dogbera le azomia dogbera. Neyebe nyelen kude nui keyele jojom le kika me egbea mi akpe do jesi bena Kristo pe baba yebe totrova zivelia ele tuape anti ele bena mia dzrado eye apeto le gbesoso apeto pe dijenye bena mia no gbesoso eyanti miape nu tepe wawade medola deda o minamia dogbera na peto le kapopo ya me bena ehamia ne no gbesoso he na peto la betotrova apeto ehamia ne no jajrado di he don la kpo apeto la betotrova minabe ehamia mesiame hamia dola no kokui le jajrado wo me eye ameyo katan wo le gegende mela ele bena wa no jadrado siadi ano mokpom na apetola le kokonyenye me minamnya dogbeda eye apetola trogbona eyata midola banya miado kwo abanya hamea be watite abena lubogba gbewene alo Kristo tablila nene bena mia no gbesoso hena Kristo pe baba mia no gbesoso be mia tite eye mia ponu na hike Blibo katan eye alebena abosam pe do wo katan be yo katan abosam le bla be mia tema howo bena ne hike ba tema no gbesoso na Kristo le Yesu pen comme eyata bena mia tema adelu ponsia wo Blibo hamea do la tite le Yesu Kristo pen comme minamia dogbera minamia ponu na peto eya nyapete no sesie ekelili eye apetola awe wa de Blibo le Yesu pen comme eya me yo kata wo hwedise abe miakpa de tubela pemao yo kata wo drado mimano abenade de tubela pe yo ke ama Thomas yo kenya abuneto wo o ke eya tamidola no tesesie ela be apetola le do peye penyala di le Yesu pen comme nya dogbeda de mia pe kplo lata pastor Kumuyi ta edoyi keye wole wo mawu le zen eye mia yira apetola de pa gbeta mia yira apetola de ye pe agbeta de amisisi sikeye mawu dade ya miati eye wole zen mawu ne ga zen zigedewu eye mawu ne so enyala ne bena ne wa kplo lupon gedewo cho bibiti e hiye sia mebe bibiti o katame eye mihia bena mia to gbeda bena apeto ne dra lupon gedewo do bena wa va Yesu Kristo gbo ile kike Blibo la katame be ye benu na katan ne wodo de amowo katan di le dukop vovo katame me du blena peto zigede le yepa menu bebe le yepa nu san yepa misisi yepa nu tepo wowo yepa subola ame yo katan me yo katan wo dasi do ya pe wowo me apeto na nyi gbaklo le Yesu pen comme be kokonyenye dipo be kokonyenye be na ame yo katan wo le drado na dipo yiyi apet yepa yajira ne gbagodo woji le Yesu pen comme eye nya dogbeda
bientôt na Mawu le gapopo ya me bena de gomme kpɔlawo na Dutoƒo Mawu nya kaka ya ame sia ame si ke va Kristo gbɔ bena Dedekpɔkpɔ Blibo be egbe nye ŋkeke mamlea egbea de xɔsetɔwo eye xɔsetɔ ɖe sia ɖe le yi mamlea yewo me bena woaxɔ nu siawo katã dzi se hafi woadzo woaxɔ mavɔ nyenye ma dzi se le Yesu ƒe ŋkɔ me be woanɔ nudodo me kpakple Kristo tɔwo kakã ɖe dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mina míagblɔ sia na aƒetɔ le gbedodoɖa me be nyateƒea le Dutoƒo Mawu nyakaka ya ƒe kutsetsewo katã Dutoƒo Mawu nyakaka ya ƒe kplɔlawo ƒe takpekpe yiwo katã be aƒetɔ be woawɔ dɔ geɖewo ŋutikɔkɔe ƒe dɔ na ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina míado gbe ɖa, mina míagblɔ na aƒetɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le Mawu no so katata míeda akpe míeyra wo míesubɔ ɖe wo nuteƒewɔwɔ katata míekpɔ dzidzɔ ɖe wo nuteƒewɔwɔ katata eye míenya be woɖo ato gbedodoɖa ɖe na be míabe gbedodoɖa no kpɔ ɖo ŋuti woava eye wo hamea eya afi sia afi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Akpenɔ yra ame sia me akpenɔ la be le Yesu míaɖela ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa ɖe ame sia ame nedo wli sese gblɔ nam bena Amen. Miatema na nyi ne miase da sedidi siawo. D'ici que ike le veme le India nyigba ya dia. Eye luvon gedewo otsɔ wo ba gbena Yesu Kristo. Eye mi dzibe miada akpe na aƒetɔ ɖe luvɔ̃ geɖewo ame yiwo katã wotsɔ woƒe agbena eye wokpɔ katutu miedo gbe ɖa bena Mawu ƒe yayra nenɔ woƒe agbe me eye mina maɖe sia na mi le zã ya mea ɖe magblɔ na be le zã ya mea o nusẽ ɖe edza zu miatɔ lo Mawu ƒe nusẽ ƒe ɖeɖeɖe go mebena Mawu ƒe nusẽ ƒe ɖeɖeɖe go eye wo hã nedza xɔtɔ wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Medze magblɔ na bena ezã ya nye zã ye lo gblẽ na ɖokuiwo be ezã ya ɖe nye zã ye lo eye maxɔ nye atɔ nye maxɔ nye yayra nye ya la maxɔ nye yayra eye ela ve me nenema le Yesu ƒe ŋkɔ me mebe la ve me nenema le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina miase daseɖiɖi evelia be kɔsiɖa yi ke gbana to mɔ ƒe amenuveve mea le ƒedzinu wi evelia be ŋkeke tɔ̃lia gbea ke miakpɔe bena ame yiwo katã wotrɔ dzime le Dutoƒo Mawu nyakaka ya mea ke Yesu Kristo di be yeaɖu nu kpakpli eya ta wole wo kpem le teƒe sia teƒe yi ke ye woada asi na wo le agbedeto be hamea ƒe teƒe vovovowo me yiwo katã wotsɔ woƒe agbe na Kristo taflate kaka ɖe dia nenɔ asiwo bena wo nunanawo disike be nɔ katsatsa ya me kpakpli wo eya ta ɖeɖo la nɔ katsatsa ya me kpakpli wo eye ne ɖola akpɔ gome le Kristo ƒe nuɖuɖu kpakple luvɔ̃ yeye yawo dome le ame yiwo tsɔ ba gbe na Yesu Kristoa taflate ŋlɔ wo ŋkɔ wo teƒe yi ke miatema di wo le be miakpɔ wo kaƒomɔviwo aƒe alo kɔ yi ke me ne lea nana mi dzesi ma wo katã ewo yi ke ye ne di be yake ɖe mia ŋutia nakpɔ miaƒe kaƒomɔvie nye 96 32 98 95 blasekevɔ 1 blatɔ̃-vɔ-2 blasekevɔ-8 kple blasekevɔ-5 eye nenye be edi be yaŋlɔ nu na mi le WhatsApp dzi kaƒomɔvi nɔmba yi ke miese le gaƒoƒo ya mea woawoe ma wo yi ke elese miabe ŋkɔ le gaƒoƒo ya me le radio ma gbɔ le radio JV ya fika ke ne lese miabe ŋkɔ le yo le yavala di yo le didiƒe nukpɔmɔ di yo ke ne le yɔ nene ƒe nɔmba ma wa ase mia ŋkɔ lo bebe Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ ela nɔ wo agbe me ɖaa akpe Mawu ne yra o.
bring you choir ministrations from regions, states, and nations across the world. The word came walking down the road on his way to Jairus' house, and the certain woman with an issue of blood heard that he was healing, doing good. She said with her mouth, "If I can touch his clothes, I know I will, I know I shall be whole." She crowded through the crowd, ever so bold. She touched him and she was made whole. She brought her own ticket with God. She wrote her own ticket with God. She said it, she did it, receive it.
worked for. It will work for you. You should hold on the word. You should hold on the word. It will work for you. You'll be made whole. Christ guérira, ainsi que les cœurs brisés, petits enfants, personnes âgées, venez aujourd'hui, le calvaire adore son lieu, oui le calvaire, le calvaire. Aucune guerre n'est insurmontable, aucun cas n'est trop pour Dieu. Satan ne peut nous vaincre, le calvaire a tout réglé. Christ est touché par nos infirmités, ne pleurons donc plus, réjouis-toi. Il est à tes côtés, oh oui le calvaire. Trouver un chemin au monde perdu, tous les troubles de l'humanité, tous les pleurs de notre race, le calvaire les a ôtés, Jésus les a vaincus. Dieu merci pour le Sandra, Samuel, it's time for morning devotion. Good morning. Sandra, lead us in worship. Mom, is Dad not joining us for the morning devotional prayer again? He will come. He's just waking up. Let's continue as he joins us soon. Hey, who gave you that permission to get here? What do you think you are doing?
Honey, your children are here. Why are you talking like that? My children? My children will follow my path, not by going against my order. Haven't I told you not to gather or call for prayer in this house again? I said I don't want to hear anything about religious in this house. But Dad, religion is different from living a life of Christ. When did prayer become a religious activity for you, Dad? What? Kristo So you have turned your brother against me, eh? Dada, Fofo. You will regret this. Yala de Funonto. Benejibe ya so Kristo va paya me. Good evening, sir. Welcome, my daughter. How's your husband? My husband is fine. And that's the reason why I'm here, sir. Well, please, Daddy, please, where is Mom? Daddy, ta flatché. Well, she's outside. Daddy, elle home, egbona. But how come Calvin becomes Saul, persecuting the body of Christ? I don't understand, sir. I will summon him. Come and see me for counsel. Daddy, my husband doesn't my husband needs prayers. The prayer of the righteous. His soul has gone beyond imagination and which is beyond my capacity. I will summon him for counseling, to see me for counseling. Blene bena ne va kpom bena alebena ma aponu pone ma ne topodo eye ma dogbeda deta na be mi adogbeda. In Jesus' name. Le Yesu pen comme Yesu ikenye de la de bena kya Dedekpɔkpɔ eye wa de lama eye ne be esuasi wa be Dedekpɔkpɔ Blibo la suasio eye na yi eye ne lenku de Kristo pe nyalantia ebe na de me kwe abenye de la kple nye de lene eye le sia megbea mano nye to nya agbe mano nya agbea mano agbea le ke droma eye mano abale ya mole nene eye nada agbe koko mada Yakwebe Edelepo eye webena de kakuya egal no peteshia numbe vie. Yes, Christ has come, bearing all my burden. Kevin, where are you going? Kevin, fika inelo. Mekala nu pom na mo. I am the Alpha and Omega. Nyenye Alpha kple Omega, nyenye no kata wala. Nyemenya fi ke yimelolo, nye agbea etutaroda kuma de detenunya. Living wearies me. My thoughts are getting suicidal. Lord, Oh, apota. what exactly do I need? No kaye me hiao Dedekpɔkpɔ na mesia me. Eye bene ne tro eye ne khwese. Ma wo be nya disia eye a ne vaya me agbo le tododo me a apetola han la tedentio na do to ye pe nyala wo tododo eye ye la pedentio bena wa adewo. Eye na trozu evito do l'avant vent. The balm of troubled mind? Wow. Please, Wow. Ta flatie? can I get this balm? Oh, fika ye ma da agbayado. Ebe na dede aticho gaba fonu trole wodi me. Eye na ho Yesu Kristo. He said he will deliver me.
ebe yadem. After many years of Le epegedewo le nye agbevlo nono ya mea. Oh, nublanui. Toke nye siel. Bena ya nam ti papa. Bring us back together that we may serve it. Na be mia sosia wo kata alebe ma subo ya mea. Lord, apeto have mercy on me. Ponye nublanui. Lord, apeto chekem. Oh, apeto chekem. Pon nublanui nam. Oh, apeto. Nenye ba me de ho Kristo. Etro zuna nu wo yeye. Amesia me eye nu hoho to nu va yina. Nu kata o zuna yeye. Nya de Lies passed away. agbevlo kata nu va yina. Adultery passed away. Ahasi po nu wo kata nu va yi. Hello. Hello. You didn't show up last night. What do you want from me? Nka ne dina ne le dio. Va. You know I miss you. Aw, ele bote dom to me le dio va vielo. Nyama maga Showing up on the lap of nyama ga no agbe make I am o. not showing up in Babylon anymore. Nyama ga no Babylon I'm kolo. not showing up anymore. Nyama ga dioko o. Ela bena amiade lenkude nu nye amiade kpom. Oh. Live my life alone. Da si nya gbe ala mega nya gbe atro. Chamba ya But now, ke fifiade. free man. Metrozo a me ke kpo vovolo. Live my life alone. Da si lentinye. Don't wreck me further. Me gaje yonye mekolo da si lentinye na mavo. I am no longer in that world. Nye maga no hihe ameko. And I have embraced the life. I am Eye not born again. agbema ke sanye metroji moe na be meno na agbema ke fifia. Hello. Nou ke gajo, nou katan nou va yi la. Nou katan ou va yi. Good morning, my sunshine. Vigne rondilo. I'm sorry. Oh, ta flatie. Please forgive me. Ta flatie chuekem. Please forgive me. Ta flatie chuekem. I'm very sorry. Oh, me do ta flatie. The light of the Lord. Eye me don enyala pe kekeli do da. That you can take me back Eye to fifia the light of your heart. Please forgive me. ta flatie chuekem. Please Ao, forgive me. esronentu me swekolo. Ao, sronye. Ao, me dio kaka, ao devio hon dio kaka. Ao, me trok bovalo. Me trok bova. Fifia me trozu. Nu wawa yeye akpene mawo. Akpene mawo. Akpene mawo be me trok bova. Akpena Yesu.
What a time it has been in the presence of the Lord. And on this last day, we have Ŋkeke mamlɛtɔa bena di wo dase eye dase didi egbe hafi mawo ba mea na va let's bring you some of the testimonies we received mina bena so miase far dase didi do yo ke ye mie ho Ŋkeke amaton li agbe le jisike ike mie wa ba ya I am Kingsley Maduku. ebe yana ebe maduku ebe yenema yedo kuhide ma Every night. les anciens zamia constant urinations. Cases like that can be diagnosed as things coming from diabetes, coming from the prostatitis infection. Diabète sucre le vume kple prostate nu ya wenye nu ikede na funa yema wale disike ya me be Yesu chonu mawo katanjo eye le Ŋkeke velia le gbedodora megbea eye ke ye tro ya pe me le zamea ta ye mete dana lo ne molo ba fifia ne ye fona nunu ano di dodom va eye ke ne deba nu yo le va me ye le va eye ke ye ma oba me adogbeda eye oglobe hodoyoyo le Yesu pen come eye frequent urination to have just stopped suddenly like that. I can say it's out of scope of medicine or you may not even ye kpɔma wupe nublen kpɔkpɔ le ye ba gbeme eye ye megale nenema lo tɔtrɔ va ye ba gbeme eye wakafu aƒetɔ ɖa Adelia Deborah from Accra, Ghana wrote, novia etso Accra Ghana eye ebena ye no ekpɔ dɔyɔyɔ wakafu aƒetɔ ɖa Olayinka, I am healed of severe skin rashes and scratching of the body. The rashes dried up miraculously. No scratching again. Praise the Lord. Hallelujah. Great news. Wonderful news. Ŋkeke sia di eye ne va tɔxɛtɔxɛa eye miakpe be dzidzɔ le wo ŋutɔ wagbe me dzidzɔ le ƒome me. Where the needle goes, the thread follows. The GCK needle goes across the globe with the unending thread of Christ Jesus, sowing salvation, transformation, peace, and goodwill toward all. But wait, Christ our advocate is not done yet. On earth, in any nation, le dukɔ de sia de me la fi sia fi miakpe bena amia tabli la bubu ɖeke megali o Yesu Kristo ɖeka ye nye mia tabli la lo. 'Tis the season of joy unspeakable, the season of Emmanuel, God with us. Live at the GCK Emmanuel Ground, DLICC, Kilometer 42, Lagos Ibadan Expressway, December 21 to December 26. Le epedino wi evelia pen keke blave vode kelia to ya ke GCK ejavem le Nigeria nyigbandi. Students, core members, and young adults will experience renewal for rising young eagles. On Tuesday, December 27, 2023, GCK Emmanuel will be broadcast live to the world via satellite and all our social media platforms. GCK Emmanuel et à la le DLICC Ikele Ibadan pe moiti la veme le petit nou ye veya pe Ŋkeke blave vo de kelia choy de blave vo a André liadi GCK Emmanuel elle te peya lo mawunyana hihebli bakata. Ye hadila sika wokpe oyana be kol.
Welcome to the weekly announcements. We have an exciting lineup of events and activities. First up, we have the highly impactful GCK, Global Crusade with Kumuyi program. You can tell me you've not heard about it. The Impact Academy? This academy equips youth with the tools and knowledge to make a positive change in their lives and make a lasting impact for Christ in their communities. For our esteemed ministers, we have the upcoming Ministers and Professional Conference. This conference is a unique platform where ministers and professionals from different backgrounds and denominations come together to glean wisdom, share experiences, and receive fresh insights for their pastoral and leadership roles. Tune in to GCK Daily for daily devotionals and insightful messages from Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Experience the power of transformation through our impact sessions designed to empower you with purpose and influence. Don't forget to check out TKC. Katutu Blibo, kple Ŋkeke nous Stay tuned to GCK TV. Le GCK, le Togo fille. And inspiring testimonies. Eye dasidi kan a monsieur keye We are thrilled oso to juka announce a global mission juka immersion vovo me GMIP. This program offers a life-changing opportunity. eye de kaba dodo ya ele hne agbe ape totro le va ele hne totro va juka wo dome To those in need. a monsieur kata wo hia be waso abagbe na Kristo Young stars, we present stars eye standing tall as a star. This program is designed to empower our children dodo ya to shine brightly for Jesus. ele va devio bagbe me be wa klen na Yesu Kristo eye wole na wole tro abagbe nono wape gbe wape For more information susu kata eye ameyo kata wole tsaka kpakple mi eyata yi de miape website di also follow us on social media for regular updates and inspiring content. The song and give glory to Jesus. Paso mti kokwe na Yesu Kristo de pastor Kumuyi pagbeta. I want more volume on my guitar, please. Yeah, thank you. Kumari, oh Kumari, Jagadutpatti Dari, Jigata Mannai Nana Vanka, Challaga Chudu Maya, Challaga Chudu Maya, Kumari, oh Kumari, Jagadutpatti Dari, Jigata Mannai Nana Vanka, Challaga Chudu Maya, Challaga Chudu Maya, Pani ki Rani Patra Nani, Paraveya Kunda, Ponge Poralu Patraga, Nannu Nimpitveya, Pani ki Rani Patra Nani, Paraveya Kunda,
యేసుని పొగడుచుండా సాక్షిగా నుండు పాత్రగా చేసి సత్యముతో నింపుము తండ్రి సత్యముతో నింపుము తండ్రి కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి జగదుత్పత్తి దారి జిగట మన్నైనా నా వంక చల్లగా చూడుమయ్యా చల్లగా చూడుమయ్యా విలువలేని పాత్రక నుంచి కొనువారు లేరవరు వెలలేని నీదు రక్తంబుతో వెలగొందు పాత్రగా చేసి విలువలేని పాత్రక నుంచి కొనువారు లేరవరు వెలలేని నీదు రక్తంబుతో వెలగొందు పాత్రగా చేసి ఆటంకములా నుండి నన్ను తప్పించి ఎల్లప్పుడు కావుమయ్యా పగిలియున్న పాత్రను నేను సరిచేసి వాడుమయ్యా సరిచేసి వాడుమయ్యా కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి జగదుత్పత్తి దారి జిగట మన్నైనా నా వంక చల్లగా చూడుమయ్యా చల్లగా చూడుమయ్యా. Process. I went to a youth camp because my mom asked me to go. My plan was to be there for 3 days and after the camp to run away and kill myself. On the second day, Jesus spoke to me, the audible voice of Jesus Christ. He spoke to me saying, Benny, even though you are called useless, I can transform your life and I can make you a new person. But I said, Jesus, you know I'm useless. You know I'm a failure. I failed in every aspect. And you know I'm going to die in 6 months. What good can come out of a high school dropout like me? He said, Benny, you surrender your life. Leave that rest. So I did that. And at 16, I started off a brand new journey with Jesus. Anyone is in Christ, whether you're useless, educated, illiterate, or worthless, if anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone and the new has come. He did not say that the old will slowly go away and the new will slowly come in. And for me, the transformation was overnight. And being a failure, I could not imagine how can God use me. And this verse, James 1:5, I went and I asked God, God, I need wisdom. I need your strength. I need purpose in my life. Because I have nothing. Jesus gave me such abundance of wisdom and purpose that today the world is still really amazed at how can a person with this kind of stature, things. How can even communicate like this? My dream was to go to one country. When I asked Jesus, what is your dream for my life? Parents, it is important for you to seek God's will, even for your children. Not just allow your marks card to decide what their future is. That's a big mistake. Hardly any culture does. Go back to Jesus and seek what is His will for our lives. And I did that in 2001. God is the unthinkable. He said, Benny, I want you to travel to every country in 2010. I said, God, with an Indian passport, how can and how far can I travel? Now Indian passport is not valid. Actually, this is my one passport. I do carry my passport along for every meeting. This passport, about 16 passports here. This passport is proof of how I've traveled to 57 countries.
And in 2010, I even broke the world record and became the fastest man to travel to every country in the world. Now, if this is what Jesus can do, that as long as you walk right in the eyes of God, He will never fail you. He will never leave you. He will never forsake you. Today, He has taken you to all these countries to proclaim His good news for His glory. In this world that we live in, we have just come out of COVID. Now the wars are happening. Everything is so much fearful for people. There's one song that really sticks to my heart and mind. Because He lives, I can face tomorrow. My friends, hold on to the truth and the peace of the word of God. Not the news, the world defines. For us, because He lives, I can face tomorrow. We can face tomorrow. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, the war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Thank you. Tonight is the final night of the GCK le Christmas celebration. DCK si donc on a Christmas Live from Hyderabad, India. anye India be dua de kam pe dodo si wo eye fie yakea ma ba me agale mi adome nous fions la gan Kumuyi egale mi adome egbea acho nya acho jipo anami
Eye fien ya. Gome kpokpo wo nyenam. Be ma pe tonye. Miape gbebe Ŋkeke me be apostolo. Ike nana nyaglori. Enye mau kaka la kple Biblia fiala. Pastor be pastor. Mikatamia atomia do zoni. నిలబడి చేతులు పైకి చాపి గంభీరంగా చప్పట్లు కొడుతూ వాక్య సందేశం కోసమై తండ్రి గారిని పరిచర్యకు ఆహ్వానించుదాం. Thank you very much. Akpe kaka. Everybody praise the Lord. Amesema wakafu mau. ప్రభువుకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. It's a wonderful thing to be here today. Enu nyare wo nyebe mia no afi ya fian ya. Great thing to remember the birth of Jesus. Enu gare wo nyebe mia do nku Yesu Kristo be jijiji. Ministry of Jesus. Ple Yesu Kristo be subo do aji. Jesus to the present day. Ple Yesu Kristo be nsanji le egbebe Ŋkeke ame. Praise the Lord for the worship. Mie kafu mau de subo ata. Thank the Lord for the members of the choir. Mi da kpena mau de haji hamo tota. And for the worship they have led today. De subo hayo jegbea. Oh, thank God for all the ministers. Mi da kpena mau ba mo katata. God for all those who have put all this together. Mi da kpena mau da moyo kata jiranu yodo. Pray that God will bless us through everything that has been done. Mie do gbera bena nuyo kata wala fia mau no ayirami to nuyo kata ji. Lord, for the testimony we just heard. Mie kafu mau de dasedi mie seata. God can take someone apparently useless. Mau lati aso amede ike le kubenu kpokponua vide sodwa de kemelemo. Ameike eye ochewo nudo nu vava enu ma wone a. It can do for every young person. Atia wene sohe de siade. Take you from the ground. Acho mia ocho keme. Take you to the peak of His grace. E wa cho ide epa monu vevu abe kokopeke. Tonight, welcome to the unlimited Christ. Se ya mieva Kristo sisi sepomelo lagbo. The shepherd of the sheep. Anle kpolola. Let's have a word of prayer. Minami adogbeda. Father, Fofo mi da kpena o. thank you for your love. Akpere olono ata. Thank you for your only begotten Son. Akpere wo tenuvilata. You sent Him to the earth Odoro da nyigbaji. so He can bring us to you in heaven. Alebo akporo mi va gbo le jipo. Lord, you open our eyes to see who Christ is. Mi bia poto bena na vumia unko mi akpo Kristo amesi onya. His unlimited grace. Amanu veve mavo onya. Unlimited goodness. అనంతమైన అనే మంచితనం Domenyo mavo onya. Nti koke mavo onya. That unlimited attribute to every life. Eye enu koma sikeme vono achena agbesi agbe. Kristo a sepomeline. The Savior. Kristo de la. Christ the sacrifice. Kristo vosa. Christ the shepherd. Kristo ale kpolola. Visit everyone tonight. Dia mesia me kpofia ya. In Jesus' name we pray. La Yesu pon ko me mi do gbedada. Ele radio agbo agbobena. Amen. Thank you very much. You can sit down. Akpena mawu. అందరూ కూడా కూర్చోవచ్చు. As we talk about Christ, Ese mi nu fonso Kristo ntia. eternal. ఆయన Mavo to ewonya. About Christ, Ese mi re Kristo benya groma. infinite. Mavo ewonya. Talk about Christ. Kristo benya eglomilia. Grace is inexhaustible. Epo amonu veva sepomeline o. About Christ, Eh Kristo si benya eglomilia. every way is unlimited. La fils le mosia modia sepomeline o. Looking at one aspect of His unlimited grace and goodness tonight. E mi akpo epo akpa de ka sike amonu veva kple domonyoa mi akpo egbe. Limited Christ. Kristo sisi sepomelo. Whatever the situation in your life, Le kakanyo nonome si le wagbeme. the failure in your life, Le kakanyo gege si le wagbeme. whatever the discouragement in your life, Le kakanyo jidele mo posi le kpo. come to Christ. Ne le va Kristo gbo a. Takes you up. Ela ko de ji. Because the unlimited in your life. Ela be yenye am mavo sisi sepomelo. As the shepherd. E yona doku bena anle kpolola. The word of God refers to Him as the shepherd. Ma be nya yu bena enya le kpolola. It tells us in John chapter 10, E gbona mi le hore pa baleta woliam. from verse 9. Boku ashekelia. It says, I am the door.
ebe nyenye agbola na mare gereme akpo dede nyenye agbola na amade to menye yide emela akpo dede eye wayi de eme aga dogo eye wakpo nipe eye nya agbola eye nya gbosi jina to ayide moba mon vevame eye nya agbola agbosi jila agbosi mena to ayide moba mon vevame na to afa ele bela to monu afia yi akwame ne la yi moba po le jipoa ele bela to agbonu ebe nya nyenye agbola ati agbo mo nya agbo atan ati agbo ha be mava nya agbola wa egbo benadi nye ela bena gbesi agbe a ele gbesi agbe egbe ben keke eya nya agbola agbosi klome ire fofo la gbo agbosi nu la to ire Dedekpɔkpɔ gbo agbosi ji la to ire aleha gbo nyenye agbola yere kape ko nya gboa na mo kata à monsieur le mia de la fille kple à monsieur le dukobu bohame tso rejepe retorope tso rejepe tso enye heva ire jehe ne le jijo jimari ne jibe iba gbene po jejea ejibe iba gbene 3 le jijo ba gbejima jijo ba gbeji le la ejibe anu agbere ka anu agbea mo kafi kele tso inye agbola agbosi mera to ayide fofo la nkume amerika mati ayide fofo kokola po nkume o elle koko ale gbogbo bena ma demo benadi nous vont la signer pa klo mienya nya va egbo o eya tana gbo na do gomo seseria elle bela ima ugbo le egbo ade unseli ma ugbo anunanali ma ugbo ade nu se hin wale Kristo enya agbola yide ma unse kata to la gbo ebe na to jinya na mu are to je gereme to jinya na mu are gereme a po dede votre alors gbogeroli amerabe ato gbomayi la tia to agbobu bumala yi voine to agbo ma ya ma po dede o ne to agbo manu ya ma po nu vo be chochoke o ne to agbo ma ya ma po agbo ma vo o agbo de kam isike la to akpo dede akpo agbo ma vo ye la kpoma wa ye ko Yesu Kristo ebe na mu are gereme ebe am egondi am se la tianva edegbe pai amesiame ikeva agbonya ye ma tu afugbe o ye ma tu afugbe o ma tutu dangbe o nous vont là si que nyinaku hala tenva amekanya nyinaku kaka hala tenva ameke fodiwa mokata la tenva na mare va to agbo ya akpo dede ayi agbo adogo
eye wòakpɔ nyiƒe kpukpu wolia me gblɔ na eɖe eɖokui nu fia abe nu ke wòna ene. Ebena fiafi la meva na o ne menye le fifi kple wuwu kple gbegble la ta o. Nye la meva xexea me. Nye la meva ame sia ame gbɔ. Meva ame yiwo le dzidzɔ dzi ma gbɔ. Meva ame siwo le dzidzɔ dzi ma gbɔ. Meva ame siwo le agbemavɔ dzi ma gbɔ. Ebe nye la meva bena woakpɔ agbe. Ame siwo katã dze ŋkɔ nea. Ame siwo katã xe megbe nea. Womate ana agbe o. Womate ana agbemavɔ o. Womate ana agbe yeye o. Womate ana Mawu ƒe agbe wòanɔ ame me o. Gake gblɔ bena nye la meva bena wòe nàkpɔ agbe. Eye nàkpɔ agbe kple agbɔsɔsɔ. Ema la to dzidzɔ me azu dzidzɔkpɔla ma. Na to dzidzɔ me azu dzidzɔkpɔla. La nyame ke akpɔ dzidzɔ, la akpɔ ŋdzedze agakpɔ ɖe dzi ke Kristo ɖeka me pɛ koe. Agbe yi ke nɔ mie le koa. Enɔ abe lãwo be agbenɔnɔ ene. Agbe le abe agbe ko. Eye enu tuna mi etena mia ŋuti. Eye miabe susu tsakana. Eye asiexɔ ɖeke meganɔna mia si o. Gake Yesu Kristo eyɔ dome. Agbe ke mi kpɔ le Kristo mea. Enye agbe si ke yi dzi, kɔ yi dzi, kɔ yi dzi, eye zu agbe kple agbɔsɔsɔ. Kpukpui ɖeka gblɔ bena nye la nye nye alẽkplɔla nyuitɔ la. Kpukpui velia nye nye alẽkplɔla nyui la. Nuke nye alẽkplɔla? Alẽkplɔla alewo le gɔme nɛ. Nuke alẽkplɔla wɔna? Ne dɔwu ma ena wo nuɖu na. Ne wohiã nu yi ke la lé wo ɖe tea. Ne tɔ be alẽkplɔla edɔwuia alé alẽ ɖeka la wu aɖu. Alẽkplɔla ɖe kpekpe le du ɖe kpekpe me. Ne edɔ le wu ma woalé alẽ ɖeka awu asɔ ɖu. Kristo ɖeka pɛ kɔ nye alẽkplɔla. Alẽkplɔla ɖeka pɛ. Kristo ɖeka pɛ kɔ nye alẽkplɔla ma. Si ke sɔ va gbe na ɖe alẽha la ta. Alẽkplɔla yiwo katã le xexea mea. Alẽkplɔla ɖe sia ɖe ke le dukɔ ɖe kpekpe mea. Ale alẽa ɖeka asɔ wu le eɖokui ta. Gake alẽkplɔla nyuitɔ la etsɔ va gbe ɖo anyi ɖe alẽawo ta. Alẽkplɔla nyui la etsɔ va gbe na ɖe alẽawo ta. Eye ne bu eŋuti kpɔ la akpɔ be ame ɖeke mede nu. Enu yiwo wɔ ame ɖeke mewɔe kpɔ. Alẽkplɔla ɖeke metsɔ eɖokui na hena alẽhawo be vi ɖe kpɔkpɔkpɔ o. Ebe nye enye nye agbo la. Enye nye mɔ la. Enye nye agbe la. Enye nye nyateƒe la. Enye nye mia ɖe la. Enye nye ame ke xɔ mia teƒe. Enye nye alẽkplɔla nyui la. Yi ke tsɔ va gbe na ɖe alẽha la ta.
Bukwe. Again, it says, I am the good shepherd. Bukwe na be nyenye alekplola nyola bukwe nelia. Eye menya tonyo. Menya tonyo. Eye tonyo hanyam. There's a two-way recognition there. Ekwa, mo me vedie. Si jeje ato amoyo va gbo a. Abereke o ha le gbo na gbo a. And they turn away from their sin. O tro cho bo nu von gbo. They turn away from their past. O tro cho bo san bo nu o gbo. Surrender their lives wholeheartedly unto Christ the shepherd. Eye o so be Blibo a. So ru ku gbe de Kristo ji. Kristo me kanya le kplo nyu to la. Ebe na me so tro ji me. Ebe me nya mo yo tro ji me a. Me nya me so va. Me nya me so kwese a. Ene kwese fie ya. You say, I take him as my savior. Ele gbo me khwa be nye de la ne. Take him as my substitute. Me khwa be na de ameske va khote nye pe ne va dolite pe nye ne. Nya le kplo la o nye, nye kplo la o nye. Eh. Me nya. And then I know them. And I'm known of them. Eye me nya o ebe na de me nya o keke. And he knows you. O cha le nye, e cha la jesi o. Verse 16. Buku ya dia be na. Verse 16. Other sheep I have which are not of this fold. Buku ya dia be na. Eye alen bubu o le asinye. Si o mocho alen kho si ame o. And he got them in Israel. Eye Israel. And he said, my sheep go beyond the nation of Israel. Ebe na de a. Nya le ha o menya Israel de ko lo ga le ju wo ha me. Look at Peter, James, John, and all those disciples. They were from Israel. Mi ko Petra, Jacobo, Yohanes kplo kata Israel also. Some people have thought erroneously Amorobu. that Jesus is Savior only for those people in that nation. Amorobu be na Yesu ari. Israel be jukwa toko nye. Ebere awo. The nations of the world, Khekhe mo be juo kata. India in particular, Le India tohe. other sheep I have which are not of this fold in Israel. Alen bubu la signe. Si o mocho alen kposi le Israel ame o. I must pray Ele be na de ma kplo ha va. tonight. Ehia ofie ya. You are part of that other sheep. ఆ యొక్క గొర్రెల భాగంగా He చూస్తున్నాడు wants to bring you out of the wilderness, Ejibe ya kplo cho gbeji moji. out of the jungle. Ejibe ya do cho afia me. You are one of the other sheep. Ebe o halele alen bubu o do me. Said, I must bring you. Ebe na medola de o ha va. Yes, they shall hear my voice Ebe wa senye egbe. అంటున్నారు as a sheep Abe ale ne. of the shepherd. Kplo ale ha ale kplo la. Ale kplo la ale yom. He says you will hear. Ale kplo la ale yom be na de. Wa seye pe gbe. ఆలకిస్తారు There shall be one fold and one shepherd. Eye wazu ale ha de ka kplo ale kplo la de ka. In India Le India, or in Asia, le Asia, America, le America, or in Africa, alo la Africa. there shall be one fold O kata wazu ale ha de ka. and one shepherd Kplo ale kplo la de ka. to everyone anywhere. Ta amesia me la fi de pepe. Those who are here before me, Be ameyo va don konam. those who are online, Ameyo le kame. where you are, Ameyo la fi de pepe. Ele radio a jive ya. Ele nkosema ale kplo la le yom. Ele ro la to. I come. Agbo me va. Say, I believe. Agbo me kwese. I take him as my personal savior. Agbo me tue abe nyanto kplo la nye ene. Eya nya He's the life, kekelia. the originator of everlasting life. Yenya ameske nana agbemavola. He also becomes your shepherd. Ye harava suwo kplo la. I'm talking to you as I told you. Me le gblɔ no abeleke me gblɔ no sane. The unlimited Christ. Kristo sisi seƒe me le o. Unlimited love. Lɔlɔ There's unlimited grace. amenuveve. There's unlimited supply of everything you need. Nunana nu siwo katã hiã ele si ke liƒo meli nɛ o. Christ, the shepherd of the sheep. Kristo ame si ke nye alẽwo ƒe kplɔla. I'm going to look at it from three perspectives. Enu etɔ̃ me míakpɔe le. You look at Christ from this perspective.
No le nkure Kristo ti le goya me. Amen veve be de la onye na nouveau lo si oji fon bule. No ga pe la pa bubua. Eya nya polo la si ke le ame yo po de diarete. No ga pe la pa bubua. Enya nti koko ebe polo la na ame si ovu amawu yo po de dia. Nya po akpagbanto. De la amenvela na nouveau la siko fon bubule oji. Nemi gbobo nouveau la wa. Nouveau la we nya monsieur to mo bubu e mo manyo. Nouveau la we nya meyo o nouvlo alo nouveau lo pa gbo me. E go me di ba mesia me. A mesia me si le keke ya me. Mi kata mi tramo. Eye fon bubu le miaji. Bon romato taton lera. Romato taton kuku olia. Keke kata be nono me a defi a la fia. A fi service mi le keke ame. Ne nye ntu alo nyonu. Nkudo la no asi la kponu. Edanya India to, edanya Africa to, edanya Africa to nkula si la kponu. E to han le miasi. Eye susu le miasi. Afo le miasi me to zonai. E mie zana mie ba fo aso itepo manyo. Mwenye du me mie le nyao. Mie zana mie fo aso itepo si o mejo. Gake a jojo me le miasi a e nyanya. Mi kata mero jojo me ka. Mi do nko ka. Mi akere wona re ka ko le mianchi. Mi kata mi nye nouveau la si o fon bubu le miaji. No viens. E nye nouveau la si di fon bule. Wa Kristo ya. Kristo si lipo melo. Mado lipo na do kwide dukore kama ko o. Nouveau la yo kata le kaka me fon bule odia. Kristo la techo nouveau ba chocho ke na o kata. Roma to tato kuku olia. Alesi o ngrodi bena. Amojojore kamali o, de kahon hamali o. Esi akata le kaka me. Mi sale du ko kata me. Mi sale du sia du me. Nyakpo amedo si o le jojo le won to bon ensenu. Mi di. Nyakpo benadi amojojore kamali de kahon hamali o. Boku irekea. Amare kamali si nyanu o. Amare kamali si bia mawu tasena o. Mojina mawu. La megoto be jojomea. Am jojomea. Am lebo jojomea. E jusia jumono la kwa. Ebe na amare kama senu agomo. Ome se gomale ko awa no jojoede o. Mi ma se goma ale kemi anu agbesi je o. Yo globana de America malisi bia ma utase na o. Wala be nyama bia ma utase. Nui won le lebe na nui atia khocho ma ogba ko jinele. Nana jinele. E gadim nele. Enu je jina ma jin welele. Don't jinele na kukewa. Mele mau jina mau yo nyata.
Dipo pranyigwa wala. For you to say, I seek God, Ne wale gbogbo ile maujima. you have no ulterior motive. Emmobe susure kama lasio. The world is selfish. On todo kyo to jinele. I want money. If God can give me money, I want money. Ne maula tia namga male gajim. I want power. Male unseji. I want recognition. Male bo majibo wa jesim. Whatever it is. Nuiko ogbehia kwa mahia. I have not been seeking God. Nele ne ma ujinelo. Seeking what God can give. Nui maula nawa eko jinlele. I want to use God Le jibe azamau. for our aim. Mieji mi azamau ne mianto mi apo jena. Ne nui jimielea. So he says, you want to use me, Eta benade mieji bi azama. seeking me, Nibe yo le jiema. whole world. Khekha katane no moleka. Toil. Buku ivelia. Verse 12 tells us they are all gone out of the way. Wokan otedaga. They said the way that leads to heaven. Emosia ekpramere jipo. They said the way that leads to everlasting life. Emosia ekpramere agboma volame. Everybody, everywhere. Amesia me la fisi afi. We've all gone astray. Mi kata mi etramo. We've gone out of the way. Mi etedaga le mwaji. They are together. Ofofu. Become unprofitable. Eusu amoma devio. We're unprofitable to God. Mi me devina mawo. He created us. Eya ewo mi. We're not giving him joy. Mi me le jijo domne o. We're not giving him satisfaction. Mi me le mjeje name o. We are unprofitable to God. Mi zunu ma devina mau. Unprofitable to heaven. Mi zunu ma devina jipo. Nothing with you that increases the joy of heaven. Mi me wona nu ike dua jijo. Ana jipo be jijo la jirejo. Unprofitable to ourselves. Voa mi jina mianto be vide. Unprofitable to our neighbors. Nu ikama devina mawo. Guilty sinners. Ela benadi. Mie nye nouvon la si oji. Fon bubule. Together become unprofitable. E mi va fofu. Voa mi va su amoma devio. There is none that doeth good. Amade kemeli. Si wanunyi o. Doing good every moment, every minute, every day, every week, every year, all through their lives. Good, good, good. Nobody. Ekwa mere kpo ye gbesi agbe ora nunye rechi se rechi posi apoya ora nunye le pa gbe kata me awo Anybody that smiles all the time, ekwa mere kpo ye gbesi agbe akonu a all the time, helpful all the time. ekwa mere gasi agame kwa adonu kokwe gbesi agbe kwa re akpera montia Happy now, they become unhappy the very next minute. akpo jijo filo zere ka mi chire ka me gbe kwa ega yomu Helpful now, they become harmful the very next day. oh ye kpera monti gbaro ka kaka echodo kwa re a e ma kpera mere kencho Now, they become unprofitable the following week. oh elana amola kpo vide gbe ga kaka mlake a oh manyo do mana mere ko And you lean on them, they do evil the following. The nature of man. amegbeto be jojo me Not allow him to be continuously, consistently doing good. ma demone bena wa yeji anonyawo enuenu o That is like you. loko abe wene He says there is none. ebe de ebe amerika melisi wanunyi o No, not one. ebe de ka ho hameli o Verse 13. mi kpo kuku iton lera Verse 13. Their throat is an open sepulchre. kuku iton yo dosi le nouveau la wonye They have used their tongue for deceit. oza wo pe adewo gbroanya vivi ngane Is under their lips. pli wo pe adile wo pe nuyiwo me ebe na de nu idu agole mianua Since our neighbors. enye adi na mianovio nyaba nupopo nyaba nyachio Things we say, nu yo mi gblona we say them in anger. mi gblona le jikume We say them in pride. mi gblona le dadame Say them in crushing other people. mi gblona pe su mi so agbla mo do me We're guilty. mi difon Come to the court of heaven. mi va dipo be kojoro pe Guilty. mi difon Come in the presence
Mieva do Mawu kɔkɔe la ƒe ŋkume. Mie ɖi fɔ. Kpukui ni abera. Fiƒode kple veve ɣeliɣeli yɔ woƒe nume fũu. Ekpɛ. Aƒeme o, sukui o, dɔme o. Veve ɣeliɣeli le nua me. Ame ŋutɔ be lɔlɔ ko le mia si. Mia ɖokui ko mi lɔna. Ame bubu ke va tso me na mia. Eye wòwɔ nu yi ke mi melɔ. Be egblɔ nya ɖeke medzɔdzi na mi o. Eye enɔ nu kom hafi wɔ nua. Zi ɖeka ko gbe do gomi koa. Nane ƒona le mia me. Ne nya sugbɔ ɖe dzia me gbogbogbɔa ye nu va ƒona nu. Eye mieyɔ fũ kple fiƒode kple veve ɣeliɣeli. Kpukui ashekelia. Ke mienyae bena. Nu sia nu si se la le gbɔgblɔm la etone na ame siwo le se la me. Bena ame sia ame ƒe nu natsi te. Bena enu sia nu la tsi te gã. Ame yiwo katã le tsatsam. Le nyui wɔ. Menyo. Wole ɣli dom be yonyo. Ne Mawu nya va wo gbɔa. Okpɔne dzina si be yo be gbɔgblɔ be yenyoa enya beble sɔŋ ɖeɖe ko. Enu sia nu la tsi te gã. Ale be xexea blibo la katã nazu fɔɖila na Mawu. Xexe blibo la. Dukɔwo katã. Ame siwo katã le dukɔwo me. Ozu fɔɖila le Mawu ƒe ŋkume. Nu ke miawɔ. Nu ma tae Kristo va ɖo. Nu ma tae woyɔ be ɖela ɖo. Míeɖi fɔ. Mi mate yi dziƒo o. Mi mate yi Mawu ŋkume o. Le míaƒe fɔɖiɖia mea. Mi kpɔ kpukui bla vɔtɔ̃lia ɖa. Elabena wo katã wowɔ nu vɔ. Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la hiã wo tim. Wo katã wowɔ nu vɔ. Nu vɔ le míaƒe agbe mea eɖiɖi mi kpɔtɔ. Ene du asi ɖo ɖa Mawu gbɔa. Yeƒe ŋutikɔkɔe dzidzi boo le gbɔ. Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiã o. Datea tsɔ atrɔkpui. Adi be alia dzi. Ame ŋutɔ be susu be atrɔkpui. Ne le lia atrɔkpuia gadzidzi kaka hã. Ele do asi ɖa. Wòasiwo mate aka dziƒo gbe ɖe o. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe dzidzi boo le mía gbɔ. Latia ɖo kpe aka wɔ ayi dzi ɖa si ke nye wò dɔ nyui wɔwɔwo. Wonya menana nu amewo. Ɖohi le wɔna nyui. Ewɔna nyui aɖewo. Eƒe be ŋkekewo katã. Gake mate ŋui. Ne wòe hã. Eye le ɖo kpewo ɖe kpenɔ ɖe dzi kaka ŋkeke alɔfatɔ̃ kple dzivɔ. Eye le tsɔ dɔ nyui wɔwɔwo li kɔ ɖe nɔnɔewo dzi. Eye le de dzi tsɔ wò asia ɖo ɖa ŋutikɔkɔea me. Wò asi ma de dziƒo gbe ɖe o. Elabe wo katã wɔ nu vɔ. Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiã wo tim. Emɔ ɖeka.
Ikena tianto va moba monve boa. Amoreka. Ikena tuava moba domanyomea. Amoreka. Sikena tuava moba chokoma. Yeye to amanvela kholaji. To Kristo ji. Ne so atrokpe amatenwa yo. Amegbeto sume kurama yi now. Edonyi wo me kurama yi now. Amegbeto ba fore do kata. Amegbeto ba gbagba je kata. Ma kplo ire mo bon ti ko kweme o. Nyasi nu do wo. Nyewa gbon bo subo do wo. Nunyu yo ma jagba wo. Mali kondo no ne oji ye me deji du asira kaka nyasi bete deji po o. Eye Kristo baba. E obenade ni wo nto matia akọ. Nyama we na. Buku bla vonelia. Eye o twafia na ofa. Donyi o mo khia fena Dedekpɔkpɔ. Eye o twafia na ofa. Amegbeto nu kposusuo matia ana Dedekpɔkpɔ. O twafia na ofa. Nu ila tia wo fia ko yimena de o nyento me jagbagba nyento me tikpo vo amege entiare me va gbo. Eye wa twafia na fa. To epa mon veve me. To pa mon veve me. Khola amon vela. De la si yo fukra mon veve. De la evena me siamenu. Minya nyonu kron chomi. Enya bena to mi apo jojo ma mi atere mo nche okwa mo kpogoro. Yere kape ko nya gbola. Yere kape ko nya mola. Enya bena di yere ka ko nya mola si mi ato akpromire agbon avola me. Hey. Eye wo twafia na wo fa lepa mon veve me to fo kadata si nye Yesu Kristo tola me. Chocho ke ade Yesu Kristo mo bele. Totro agbebe totro Yesu Kristo me ole. Domenyo ade Yesu me ole. Moi de Yesu Kristo me ole. Ye tale la lele nyasem tien yado. La do Kristo roji. Kristo e kele no katarasi. Kristo e kasi sepo melo. Ebe wa lo ko la gbo banade me va. Nere un tole te ko lo ko sia ma po mo. Me jagbagba po me po mo. Me bu be na yento mo we ma po nti ko kwa gbede. Me bu be yento ma ti undon ye ma po dede. Me bu be yento me gbe wona no kwa ma po dede. America mlado ku ya dudu moto. America jina no avevere. America todo ku ofosa. Elle a jani kwe, elle a jani, elle a ge. E matia ake foreta. Voga kere topa mon veva mai o tofsiana mokata fa. Koko pleade, elle fa le Yesu Kristo me. Elle fa. De la Yesu a de eke foreta. Si c'est la terre va fan. La terre va fan. Nous vont te qui a fa. Dedekpɔkpɔ fa. Agbeye ya de fa e la. Agbebe to trois de fa e. Kakare ji kala no jimena wa de fa e. O mo khana fo.
Vivia la tiens va. Et où nous manons nous vont là de siade. Ne tobo fomu bule jimenami hari. Mache mon ami pour m'y va o. Nous vont mon nom mache mon ami pour m'y va. Enyam gotowo vodada. Nebe yin to globo fifi ajime le jon hado. Pole ke mochi ponda. Eye fon bubu le menye. Ye wo bena nyima teva Kristo go fifia. E kaye la joava. E la bena ga kotolo nouveau oma. Fon bubu la ga jireji. Et il me connaissait. Le document font pour Galia, il le dollar va. Et il le pas de fonds pour les dire, il le dollar va. Et si quel l'on met le doc pour vos voix, il met le dollar va. Et n'a va de là, mon nouvel abo. Ou nous vont là, si quel dit fonds boule. N'y pas velia. Américain là, adonce, Américain le dolem, vevier, pedemto, il que la pere dolé la unchi. Miapo non Américain nous blanunya. E wona dode miapo ntinaji. Nous joigne bena. Manu mauwo luvo gbogbo susu unchina ple luvo. E am gotowo susua mete kpone. Amoro bunebe unsia susu me ole. Amoro bunebe unsia ememo ba machia me ole. Ne nana jori. Eye wo chaka osusua. Ne nana jo. Ye o nabo osusu bo bena ye difon. Ememe. Dokola ba die na ememe no na ba die na. Eye wo yinade ntila ba fio kata. Eye osu na dolele. No bena dolele. No manya chima defia. Edo. Eva le fude no. Mega vole dokumo. De manya nu me fon bu onawa. Eye nu ai kele suswame. Amene untina bakpa vovoa. Scientists call it, they say it's psychosomatic diseases. Ogbuna bena enye lama ba susu ma ba do. Tadu domadui. Nde tene untina mana. Nku ma gale ponu nyo. Nku gbagba. Cancer ara bivon. Numo kata yo jonre ntina dia. Because of the guilt and the condemnation that we have. Ella bena de fond boubou, elle mia pas diome. Ella nous vont le kaka. Mais bena wonto wo nous vont ekele wa kokoko. Nous vont gere kaka. Ye dole le plero gere kaka. Ye mi jagbagba. Ele kaka ya gbagba we jia. Abele ke mi matin porta na nous vont to mian to ba gbagba jemoa. Ne ne ma ke mi matin de dole le kata da le bien pentir la main. E devajo. Eye Kristo va benadi. Ya lipo mo linayo. Ba enyenye mi apo luvo po de la.
evelia de enyela alemirete mikwa Mateo tanyiliara kukui atwa Mateo tanyi kukui atolia eyesi Yesu va Capernaum la Abafia deva egbo le kuku demne. Abafia le kuku demne. Aleka keye dopo ele miasi. Abafia lo. Abafia lo. Avadada le avakale tolo. Enyameke desukulo le kakenye dopo ele miasi le kakenye nu miete wo apasia le nyo apatada le nyo khama matia potane wonto doku osio khado lia wonto matia potane le hia Kristo Kristo ikara akperoncho doyola katula egro kuku Adelia mbena le gbogbo mbena apoto nye dochola mro anyi le apome le lame tutu dolem eye ole fukpe unto ebe nya avakale to menya gake adi kare la po emanye to matia emetele takpom ne adi kare le jinya nyematia kpota ne eto gro apoto edo Jesi Yesu lo bena enye jifo kwa nyigba apoto edo Jesi Yesu Kristo avafia ya de edo Jesi Yesu Kristo bena yenye khekha kata apoto Jesi bena yenye gbogbo von dolelo kata apoto ne va apoto la bori ne le va Yesu Kristo bori ayele Jesi bena atia onusia megboto atia wo nuike apakaleto apadadamete wo Yesu wone keke amobe doji polao apoto doto nkonoto judon nolomete wo na wa Yesu akone Jesi Yesu Kristo wa poto nyanya potana nuokata Musa lesi unshanu apoto nye dotola mro anyi la pome le lamotutu dolem eye wole fukpa unto eye le kuku Adelia ma Yesu glone bena nyela me gbona be ma dagbele un di kekere kama lemo o ma tiangbo Yesua enye Kristo de la ke sepo lipoma lesio nye dotola le fukpom gbogbo von le fudemune nye dotola le fukpom to ebe Yesu bena me gbona ma yodoe ne le va Kristo bori ele vagbo abena wonti la po dolele po doyola ne la vagbo abena de wo ka ko be don ti pola ne sika veve ikele o fo me ama adu kre dudu ikele pro vese ikele ajio fu pokpokpo dolele ikele jo la le aba poto ne ma nya olo ma gbrobe awolo nyama weolo ela nao kakareji ela nao ngbododo ma gbona na ma yodo enu ike wo moyale puku nyile ama abafia do mbena apoto
Apafiala do mena apoto. Ne notera fiari. You manifest your lordship. De o apoto nyefia. Ne va go ya poma. You manifest your lordship. La de o apoto nyafia. If you stay in one city, Ne le dure kamya. you don't have to go to the other city. Man here be like Manifest your lordship. man here be like dure ma afia de o apoto nyafia. Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my rule. Apoto ma jemberi na va gere nye khote o. We agbe glonyare kako. Stay where you are. No afilele. My servant is at home grievously tormented. Nye doctora la puma le fukpo unto. Say the word. Glonyare kako. Speak the word. Glonyare kako. The word of authority. Achek papaponya. The Lord has authority. Apoto achek papale silo. The Lord has power. Apoto unsele silo. He speaks the word. Ne glonyare ka. Against the disease. Edena doleleda. Edena doleleda. Ebenadi. Nye doctora pa la malasa. Pupu oliada. In verse 10, when Jesus had it, Pupu wo. Kasi Yesu sela. marveled and said unto them that followed, Efo moya. Eye wo glona. Amesio le eyo mebena. unto you, Va mele glona mi. I have not found so great faith, no, not in Israel. Nye mekpo. Nene khosesia. Le Israel ha po o. Ameya mocho Israel o. First set the faith and the confidence, Va ede khose kwe kakade jire ko. the trust in the Lord. Edong da potora wu. He said, when I call him Lord, Ebene me yue ba potoa. Apoto onye. when I call him Lord, I know he's Lord. Ne me yue ba poto me nye ba poto onye. There are people that call him Lord, but they don't mean it in their heart. Amado yene ba poto gakele obo jimia. Omo nye ba poto. But he, when he said Lord, Gake yesi ogbo ba potoa. he knew and believed Ekwese. that this is the Lord. Bena eye nya potoa. And Jesus said, this is faith. Yesu gbo bena esi anye khose. When he finds that faith, Esi okpo khose ma. he always heals. Eyo na dokoko. Finds that faith. Ne kpo khose ma yakwa. Always delivers. Ei tuna kama kwe. And the same thing tonight. Ne ma ke ogale fie ya. Come to the unlimited. Leva Yesu Kristo sisi sepo me lo ragbo. Limited in his power. Lipo me lesi lepo unsame o. So accept his Ene khoipo apoto nyenye jisia. over your body, Enya apoto na ontina. over your soul, Enya apoto na oluvo. Lord, over your spirit. Enya apoto na ugbogbo. And you have that faith in me. Eye khosema la si odejia. Speak the word. Bolonyare kako. My servant shall be healed. Enye doctora po la ma ase. And my body shall be healed. Eye nyentina agaya. As you speak that, as you say that tonight to him, Ne bolonyama ne fie ya. look at verse 13. Po kuku ito leda. In verse 13, and Jesus Buku ito said a. unto the centurion, Eye Yesu bolona apafiala bena. go thy way. Hey. As thou hast believed, so be it done unto thee. Eye alesine kwesela. Wa wona wona make. Hey. You recognize I am Lord Ejesi be manya poto aro. over you, Manya poto de nuwe. over your servant, Manya poto na wo doctora ha. over your household. Manya poto na wa moto. See that my lordship is unlimited. Makpo benadi. Nya poto nya lipo me lesio. Hey. As thou hast believed, Abe alesine kwesenela. done unto thee. Wa wona wona make. He didn't say, Maglobe. how will I believe it's done? Maglobe aleke ma kwesebe va me. But you called him Lord. Va le jo yue ba poto e. You call him the man of all authority. Le yue ba achek pakpa ba poto e. Lord just now. O chala yue ba poto. You said, speak the word. Ele globe na di. And my son Blonya de kako alebe nye doctora po la manase. speaks the word. Ije blonya vo. Go thy way. Hey. And so I believe, so be it done unto thee. Ale le kwesela ava manona nama. His servant was healed. Eye po doctora po la masin. And his servant was healed. Eye po doctora po la masin. Same hour. Le ga fofo makaji. The moment we believe that he is our Lord, Eye si me kwesebe nye mia ba poto a. is our succor, Enye amesi enye mia ba kpere mto a. healer,
Enya miap doyola. is the unlimited Lord of heaven and earth. Enya jipo kple anyigba ba poto silipo melesiwa. Doyola valo. Doyola va godo. Salt of faith will come. Ne khosebe donti lava. Ban. Gracious Savior. De là à Manvela, Evelia. Great succor. Bere unto ganto. Nyakpo ton lia. Number 3 is the glorious shepherd. Nti kokebe kpolola. Godly says. Na mau von lao. Before we get to him, Afi mia ye gbori. Mi nyanu von lao. we go through him, he cleanses us of the blood of the Lamb. Mi to ya me ame. Yo to ale vira uvwa letinami. Forms our life. Etro mi pa gbe o. He changes our life. Etro mi pa gbe o. By the time we come to the other side, Esiki mi va do. Esiki mi va do go kemedia. Mi kata mi zo me kokwe o. we got to him, we were unrighteous. Hafi mi va ye gbori. Mi nya majo majo o. Vai mi koji se mi to ya me ame. Makes us righteous. Eyo wo mi zo mo jojo o. God formed us. Mawu mami. Sin deformed us. Ga ke nous vont va gblemi. The Savior transforms us. Que de la tro mi amba nonome. Before we got to him, Hafi mi ye gbo a. what deformed, Mi gblin. what sinful, Nye nous vont là o. evil, Nye mo vodi o. come to the Savior. Mi va poto la gbo. The people who were deformed are now transformed. Ame yo do me gblin san o zo amanyu o. Ye webe ne mi va gbogbe. Because it's the shepherd that transforms us. E la be ye nya le presque trami. It's the shepherd that changes everything in our life. E ye nya ale presque tro nu ka tele mi va gbome. To walk the way of righteousness. Ta awebe mi atian son le. Jojo ni po moji agbe ye la su merci. Nya sunu wo ye. Nya sunu wo ye. Now we become the godly saints of God. Nya su ma ba me kokko si o fone. Because in 1 Peter chapter 2, Petro gbanto tavelia. reading from verse 24. Buku bla vone. 1 Peter chapter 2 verse 24. Petro gbanto tavelia ku bla vone lia. Own self bear our sins in his own body on the tree. Amesi cho mia po nous vont dade ye nto po nti na dike yide aticho gaun. De là nous e owema. The bishop and shepherd of our soul, that's what he has. Amen mia po luvo be krola nu e oweya. All the shepherds of the world will kill the sheep for their own benefit. Keke ba lu kro kata o wuna lia aso du adipo. Va Kristo re ka konye krola. I say the only Savior Kristo re ka pe konye de la. will surrender his life for the benefit of the sheep. Sike cho ba gbodu anyi alebe ale hala po fide. Come to the Lord. Ta ne va peto la gbo a. He becomes the shepherd and the bishop of your soul. Eva su o luvo krola. Himself Yento. bear our sins. E cho me po nous vont do yento de kuji. E de te me po nous vont te. Everything away E cho kata ye. in his own body on the tree. Le ye po nti na di la ti so ga nti. Being dead to sin. Bena mi kuna nous vont. That's what a sacrifice has done. Vosa ikebe numa ikebe vosa wo. Numa ibe vua wo. He makes us dead to sin. E we bena mi kuna nous vont. Us alive unto God. E wo mi be mi anu agbe na mawu. That we should live unto righteousness. And then he says, by whose stripes we're healed. Bena mi anu agbe khena jojo nyenye amesipe kabio yodomila. When the righteous comes to the Savior, Ne amama jomajo vas de lagboa. Savior has a cleansing effect in his life. Eye de la e kro ipa gbe me kenkema. He does not continue in unrighteousness. Maga poto no numa jomajo wom o. He does not continue in sin. Maga poto no nu vont me o. But now he lives unto righteousness. Ke azon la ele jojo iba gbe nom. And it says, by whose stripes we're healed. Eye be amesipe kabio yodomi. By whose sacrifice we're saved. Amesipe vosa demi. By whose offering we're sanctified. Amesipe vosa komianchi. We're turned around and we're made new creatures in O Christ. tromi eye o wo mi mesu nu wo ye yele Kristo me. In verse 25. Bukuru ba ton gbo na mi bena. Say, for ye were
elabena miele abe alẽ tatrawo ene. Now returned unto the shepherd and the bishop of your soul. Ke azɔ la mietrɔ va miaƒe luʋɔwo ƒe kplɔla kple dzikpɔla gbɔ. We now recognize the door. Eye nye agbo la miedze si agbo azɔ. Va to agbo ma me. Eva zu mia ɖela. Eva zu miaƒe kpeɖeŋutɔ. Eva zu miaƒe kplɔla. Ye nye mɔ la. Mietra mɔ. Azɔ. Azɔ miedze si bena Yesu nye mɔ la nyateƒe la kple agbe. Ye mieva mɔ la dzi. Eni miege ɖe mɔ la dzia. Yeƒe amenuveve atrɔ miaƒe agbewo. Yeƒe amenuveve atrɔ miaƒe dĩ. Yeƒe amenuveve atrɔ nu yiwo katã miewɔna tsã. Mienye be ye nye agbo la. Ye nye mɔ la. Eye womena ŋkɔ ɖeke le amegbetɔwo dome o. Bena ye dze miato akpɔ ɖeɖe o. Negbe Yesu be ŋkɔ ɖeka pɛ ko. Ame sia ame. Ame sia ame. Ame sia ame. Si ayɔ ŋkɔ ma. Akpɔ ɖeɖe. Ŋkɔ ma kpem na mi o. Mi ma aʋli adakɔ kple ŋkɔ. Mi ma keɖi le ŋkɔ ŋuti o. Kristo be nyanyɔ be kpem nam o. Ŋkɔ ma wotsɔe na mi. Ale bena nate akpɔ ɖeɖe egbe. Mieva ale kplɔla kple miabe luʋɔwo dzikpɔla la gbɔ. Efia ya ɖi. Ne le ɖo ŋku Kristo dzia. Kpɔ dzɔ ɖe Kristo ŋu. Elabe mienye be Kristo wònya liƒo mele si o. Mɔnukpɔkpɔ asɔ asi wo egbea. Be natsɔ gaƒoƒo ya wɔ ŋɖe yi ke aɖevi na o. Ye nye ya la trɔ dzime. Ziɔ ɖe Kristo ŋu. Dedekpɔkpɔ va na o. Dɔyɔyɔ va na o. Ametakpɔkpɔ va na o. Míagbugbɔ ayi ɖe míaƒe alẽkplɔla kple míaƒe luʋɔ ƒe dzikpɔla la gbɔ. Egbea ɖi. Natsɔ Yesu wɔ wò agbea ƒe aƒetɔ. Mɔnukpɔkpɔ la gasɔ asi wo fia ya. Bena eyae nye nu vɔ̃ wɔla siwo dzi fɔm bulia ƒe ɖela. Eyae nye kpeɖeŋutɔ na ame siwo le dɔ lém vevie. Eye ame kɔkɔewo siwo vɔ̃a Mawua ƒe kplɔla wònye. Mi katã miabɔbɔ ta miado gbe ɖa. Mɔnukpɔkpɔ esɔ asi azɔ. Bena miatsɔ miaƒe agbea na Kristo sisi liƒo mele o. Miatsɔ miaƒe agbea na Kristo si ke ŋuti ayilele kpɔtsɔtsɔ mele o. Eku ɖe ta o. Ale be woatso afia na wò ya faa. Eku ɖe ta. Ale be woatia ɖe fɔ bubu wa ɖa. Bɔbɔ ta ne na mia ŋku. Ese gɔme na Kristo aliƒo mele si o. Ese gɔme na Kristo ye ƒe ɖela. Ese gɔme Kristo nye wò kplɔla. Eye le be ya dzesi. Eye le dzi be agblɔ be exɔ se. Eya nye nye ɖela. Metrɔ tso nye tsanu wɔwɔwo gbɔ. Metrɔ tso nye nu vɔ̃wo me. Metsɔ nye fɔ bubu katã nɛ. Wòe la do asi ɖe dzi. Eye nàgblɔ aƒetɔ, wòe nye nye aƒetɔ azɔ. Kristo, wòe nye nye ɖela azɔ. Meɖe asi le mɔ bubuwo katã ŋuti.
Ye me va mosia de kape sika kpromi jipo la di. We akwasi ji. Raising up your hand, you'll stand up. Ne kwasi dia. So Call him Lord. yue ba poto. Own him, Lord. So wo to we. Believe him as your Lord. Kwese khoji se be wa poto ne. Ultimately, call him your Lord. Enkpoma no me yue be wa poto. And surrender yourself to him. E so ru ku gbere si me. That's right. Stand up there. Ele tepe la. That's right. Ele radio agbolo. Ele tepe. Bena we. Ole kama le mian kosema. Ele movia si le mian kosema. Monu kpokpo nyure o nyena ofie ya. Ele radio agboa. Monu kpokpo nyure o nyena ofie ya. Edi bena yo ba poto. Pe blene bena yema ga tro megbe o. Be ya no ekpli. Be the shepherd of your life. Be wa nye wo kpolola. The shepherd and the bishop of your soul. Wa gbe be kpolola kple wo luvo jikpola. So stand up there. Ne le kwasi dia. Tell him, Blede. Lord, I believe. Be apoto mo kwese. Jesus, I believe. Yesu mo kwese. You died for me. Ekure tanye. You shed your blood for me. Eko ofuda nyi de tanye. You believe that. Le kwese. So that you can be my savior. Alebe la tanye nye de la. I surrender myself to you. Azon me gble do kunye de jio. Save me. De mazon. Keep me. Twekem. Change my life. Tro nya agbe. Transform my life. Tro nya agbe. You are the Lord, you cannot fail. Wenya apoto me dana. Then thank him. Ekema dakpeni. Say, Lord, I thank Bro apoto me dakpena. you. You are the savior. Wenya de la. I believe in you right now. Me khoji o sevi fila. I am saved. Me kpo dede. My life is transformed. Nya agbe tro. I will continue to follow you till the end of my life. Mano yo me vasele nya agbe aponu. My sheep hear my voice and they follow me. Nya le o se anya egbe e o ji ayo nyame. And I give unto them eternal life. E me na o agbe mavo. And no man will pluck them out of my hand. E ya mare kma tia kho la sinye o. I'm praying with you now. Ma do gbero klasi onu noji. Father, Fofo nye dakpe na. we bless your name. Nye ira o nko. Thank you for your grace. Nye dakpe no mo no beta. For calling everyone. Nye dakpe no la bele yo me siame. Apoto me do gbera. Called upon you in faith. Benade esi me yo kro khosela. Believe in the Lord to be their savior. Esi o khoji se ba apoto no nye yo de la. Forgive all their So po nouveau katake wo. set them free. De gawo. Justify them freely. Tu afiana o fa. Let your spirit bear witness in their heart. Nabo gbogbo ne di dasero po gbogbo. They are now children of God. Bena zon zuma uvi wo. They are now sheep in the fold of the shepherd. Bena ozu anle le anle kpo ame. Na anle kplo la e na kplo wo. Kplo wo. Give them enough grace. Na wa mon veve la gbo soso me. Follow you all the days of their life. Alebo wa no yo me lo pa gbonke ko kata me. Thank you, Lord. Apoto akpena o. Thank you, Lord. Apoto akpena o. It is done. Eva me. Jesus' name we pray. Le Yesu pon ko me mi do gbera la. Everybody say, Amesia me na gbro bena. Amen. keep on standing. Asi onu noji. Whatever you need from the Lord. Nu se anu ikele hia so apoto la gbo. Deliverance. Katutu doyoyo. You want him to take the pain of your life away. Ejibenadi ne de vevera lo agbeme a. Ela we na mesia melo. Just trust him and believe. We agbedom dem ko. Hoji se. Speak the word only. Apoto gbronyaare kako. Ekema makpo doyoyo. Heavenly Father, we thank you for the fullness of provision. Jipo fofo mi dakpe no de wo nana pa gbo sota. For the soul, for the spirit, for the body. Ena nu de luvo gbogbo pronti lanu. All those who are sick tonight. Ameyo kata le dolem fe ya. Me do gbera bena kasio nukuto e. Heal them. Yodowo Take their sicknesses away. dopo dolele oda. Let the spoken word be the solution to their problem. Na be nyasi mi gbura ne su donti na opo kakawo. Healing for their sickness. Doyoyo ne va opo dolele wo. Deliverance for their oppression. Katutu ne va na mesi oteranyi. Redemption for everyone. Koko ne va na mesi ame. From the word in every life. Do pe nyara ji la gbesi agbeme. Healing streams flow.
na benade doyo na zuti na suto asi Everyone that calls upon you for healing, bena meseme yo kana doyo a do peji o apoto Jesus' name. le Yesu pon ko me mi do gbera la. Amen. Ekpo doyo le Yesu pon ko ma. Ekpo doyo le Yesu pon ko ma. Ekpo doyo le Yesu pon ko ma. Eye wa mercy etu agbo na Yesu a. Yomi 96 32 98 95. Ekpo doyo a. Yomi le 96 32 98 95. Est-ce que Mau Cassio est ya. Yomi le blaché que voisin blaton vove. Blaché que voni. Blaché que voiton. Mbenari yomi le blaché que voisin blaton vove. Blaché que voni. Kple blaché que vo atuanji. Enya. Amen toba gbagba jeje. Me kple difo. Va Yesu Kristo de kape. Bonya meke na Dedekpɔkpɔ. Aye. Mau nyagbra gbena. Ne tobe le li konu nyu o di kaka ve deta mene. Du asira be ya le difo asi o mate andeo. Yesu de ka konye mola nyate pela kpla gbe. Aye. Ena Dedekpɔkpɔ bena etu afiana mofa. Tonka di khoseme. Ey ke khose fie ya. Me di ma tono bena kakare jile bena le kpo dede. Esi ke khose fie ya kakare jile bena doyovano eja dodo ku okpo. Dodo ku okpo. E ta di ma ke wonana no afi le va. Ta di ajo. E ta o me fa. Dodo ku okpo e na yomi. Dodo ku okpo. Afoma e kloma il est dompona o afi le semaunya afi o dogbera do afo akpo site na azore jikpo ngekulu akpo ngekulu akpo doyova katutu vano nukunwa le jochomto o hato ava mena mie le dasidi khom le kekemamle adia enuojo yomi le 96 32 98 95 dit Daniel, le Tamale Ghana. Oh, ma pensée a cassé et au pot d'oyo le Yesu bon comme. Dikitemi to Lagos, Nigeria. Ben il a pas d'ana maulda. Elle a yo doye. Akpena mau. Blessing smart. Eto Bayelsa State. Ebenadi. Mi poji jokulum. Ebe mi kpo jokri ela benadi choka iba fo ye kpo doyoyo choka ka ni so do gbera ye kpo doyo DCLM YouTube ji me aka fu Mawu me le nu akponto Ghana il sait alo abile podomenam voya Mawu yodom waka fu Mawu DCLM YouTube page. YouTube. Zong Martins wrote, My name is Zong Ilari from Nkonye mechok kamalo. Me la kpede na Mawu. Ela bena don me dulenti ya Mawu yodonam waka fu Mawu. Victor Polycarp from Taraba State. Taraba State to boy mi vale Nigeria. E gro benadi waka fu Mawu. Apetola wonu nyole nyentilama. Mawu yodom. To jimo fubo veve seme. To mapa me be gbedodora me pastor Kumuyi be gbedodora dia me kpo ga le jimo fua be veve seme. From the GS Facebook page. Facebook ba kpadia. Deni Victor. E benadi me kpo doyo. E la be funyo nya etrocha. From DCLM YouTube page. Nya YouTube da. Empire says frequent urination helps. Nyeme gate don do nyoro va e ko do gbera gbe am kpo ga ya. Sabakote from Eastern Region Ghana. Thanks be to God. Akpena Mawu. Ela benadi. Edom de ji. Waka fu Mawu. From the DCLM YouTube page. Le YouTube akpadia. Blessing Akuba. Waka fu Mawu la be edem to Novembre. Etu kanto abi sima. YouTube diemiele. Bank wrote,
dear passage echoes since last week. I kept on putting my finger inside the air. When it is time for prayer, esi ko le do gbe dade. Awo, to me ke le fiamare enu chozereka. Also invite Dr. W.F. Kumuyi for a moment, please. Sir, if you can come and praise the occasion. Wonderful word, sir. Thank you so much. Pastor Kumuyi miele akpede no zirekake. Sir, thank you so much. Akpe no kaka. You poured your heart, and God gave a reward to you this evening. We request Reverend Devan Kumar Garu, please come, sir. Reverend Espadam Garu, Reverend Sina Garu, Dr. Rose Garu, and the pastors. The thing that I am holding in my hand. Que miel da sedidi be game. Le nuit que pasteur Kumuyi pe gbedodora megbe anu yo ojo. E yata nenye bena. E dibe ya adi dase. Alo ya academy antia. Que na atem ayomi le Capomovi a dit 96, 32, 98, 95. Blache que voit d'un, blaton va vers, blache que voit nikle, blache que voit à ton lia. Eye au troya pe gbe. Ike ma ou pa me adoroda. E toye pe dogome. Eye wo woye pe dole yi. Ma ou pe yajira bagode ye pe dukwadi. Ma ou pe ngbedodoa ekwa me vava. Eye ma ou yira ye pe dukwa alebena dijo yi ke buna amo le pe gedowe ya. Ame yo kata wono dole le pe bablate. Ame yo kata wono kokutia de te. Ame yo kata wono vevesesa de te a. Wo troya wocho aseye chuchucho yide wobe ape wome wo troya wocho jijo kpokpo manya glosho de yide ape elabena wo kpo katutu elabena wo kpo doyoyo elabena wo kpo dede kpokpo blibo sikecho Kristo gboa esu wo si wo troya eyata mau nejira wo ha eye oha wo ikeye ne se mau nya ya wo troya eye ma pa mea ma pa masiamina do gbeda voa ke potono do dokuokpo do dokuokpo eye menya ba mawo wonana le wagbeme eye menya ba na bubuo galela lakpo eye ta do dokuokpo alebe mi asewo ha wo da sedidi mau ne yirami waga yirami de dike ke bi la be mia se da sedidi cho mia gbo agamenye be ma openya edo le yepo nusan le yepa tekpakpa me eye enya medo jojuro o enya medo jojuro enya ewo yepo do ebe ye do yepo nya doda yepo nya etukawo eye wo de wo cho pe gogluo me ma openya tuka ole zayame ya tava kafukafu na mau. This is the book eyanye agbale sikeye mau dede goto jinye eyanye pastor Kumuyi ikenye Hosea tablila eye malachwe no wole emiabe gbeame o tena legontowo eye Ghana petukwa ke ntetele wo sibo wo tem le hlagbale ya eye wo khwa isi ajise be egbegbogbo gedewo adeyome and all the other languages. enye le India gbeme God has given an open door. mau abu diponu eya yenye gometete gan to eya eya yenye gan
eye miele wanyigba miapanyigba di le teƒe ya eye miele kakinada eye we're now going to from here by the grace of God we're going to go to other states in India. eye miela do le teƒe ya ayi ɖe edu bubu me mebe eve me nɔvɔlo akpena mi kaka eye ame sia ame la xɔ agbalẽ ya eye miahlẽ eye esia anye yayra ne mia dome ame sia ame akpena mi mawo ne yra mi akpe na pastor Kumuyi de agbalẽ ya sike ye wo na India dukɔwo be wakata wo ha wanye yayra pe domenyilawo to agbalẽ sia pe kekleme eya nye dzidzɔ gã aɖe na India dukɔwo mawo ne yire si geɖe eye o ha do mahia abale megble na mi va yi nea be pedzinu wie ve ape ŋkeke tɔ̃ agbe yi ke dze kɔsiɖa gbea ke Kristo ɖoe be yeaɖu nu kpakple ame sia ame si ke tsɔ eɖokui sɔ na sɔ eƒe agbe sɔ na eye wòtrɔ dzime wòkpɔ dedekpɔkpɔ blibo ma si ke suya miasi to Kristo dia ke Kristo di be yadogo kpakple mi eye ata fi yiwo katã miese Mawu nya ya le ƒuƒoƒo yiwo katã miese Mawu nya ya lea ke wola do asi afi yiwo ke mia adogo le eye le gododo ya mea Mawu la gayra mi si geɖewo. ఇలాంటి కోల్పోయే అటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరొకసారి ఈ పట్టణంలో ఈ జంట నగరంలో యేసు నామం ప్రకటించబడినందుకు రక్షకుడని ప్రకటించబడినందుకు నీకు స్తోత్రం ఈ ఉన్నతమైన సందర్భంలో ఈ కేక్ కట్ చేస్తున్నప్పుడు మరి నీ వాక్యములో చూచినట్టయితే రుచి చూచి తెలుసుకొనిడి క్రీస్తు యొక్క రుచి మాకు అది అభిషక్తుడని మాకు అర్థమైంది ఇందును బట్టి నీకే స్తోత్రములు తెలియచేస్తూ క్రీస్తు నామమును అడిగి వేడుకుంటూ ఉంటున్నాము తండ్రి ఆమేన్. I cut this cake in the name of the Father. Mele so de kebe abole le Mawu to Mawu vi le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋkɔme eye miele kpɔ dzidzɔ ya si bena wanye evi de na ame sia ame akpe Mawu ne yra mi akpe nyele da akpe na pastor Kumuyi de lɔlɔ ya si ke wotsɔ na mi be wole kpɔ gɔme kpakple mi le ɖeke be aseye tsotso ya me esia nye aseye tsotso aseye manyagblɔ egɔme nye be Mawu to ya mea dzi eye wòwɔ nukunu wòwɔ nu gãwo le India dua me eye nye dzidzɔ gã aɖe na India dukɔa eye wole so aseye kpakple. Miele akpe dana Mawu ne yra miatɔ gbɔgbɔmetɔ pastor W.F. Kumuyi miele aseye tsom kpakple Hallelujah. Ebe le hadidia me obe Hallelujah. Yesu dudi na yo egbe alo. Yesu dudi eye dzidzɔ gã ɖe va aƒe sia me. Obe ɖaɖe nenye be luʋɔ ɖeka ekpɔ ɖeɖe le anyigba dia dzidzɔ gã ɖe ye wònye na le dziƒonutoa me. Eye wɔ bena eye luʋɔ yewo kpɔ ɖeɖe le India anyigba dia esia nye dzidzɔ eye dzidzɔ ke kpɔm wolea nene ƒe dzidzɔ ma ke ye le dziƒonutoa me ma.
Mao ne yirami, ne yirami, ne yirami, ne yirami. Mao ne yirami, la gbososome. Ego menye bana egbea. Ohane gede, di popia rupamelo. Wonglo wonkode, agbegbanle ame. Onglo wonkode, agbegbanle mame. Eye, wolu bon le so aseye kple, dolao le dipo nu to wome. Wolu bon le so aseye kple ma unu so katato. Le dipo nu to ame. Wakafu mawu, wakafu mauda. Wakafu mauda. Wakafu mauda. Le yebe nu tepe wawo be. Le yebe nu tepe wawo. Le yebe menu bebe. Malana mi kakara die wo troya be dijo gande ye wonye mi pe ale dijo leva India duame a nene ma dijo ma eva o ha wa gbe me ma elabe Kristo va sra wo po eye ma o pasi va diwo alleluia e ata mi la po wo da sedidi mi la po wo da sedidi e GCK we dodo ya eja veme eye mi akwe Dedekpɔkpɔ Blibo totro Blibo ganote Kristo eye yenye mi ape avocat alo mi ape mi atablila na mesiame la fi eye nyatablila de ke mi atablila de ke me la fi bubu de ko Yesu de ka kwelo eye ta le petit nou ye ve ape Ŋkeke bla de keliagbea que d'ici que ya elle a vemele DLICC et ya ranye elle ibanda pas moi dit et ya wa vemele Togo ni ban handi et ya wa vemele Africa du kwa katame et ya mi katamia no katatiame ba kple d'ici que ya si que ya vemele le petit nou ye ve apen Ŋkeke bla de keliagbe et ya wo dan ko de di bana Emmanuel si gomenye bana mawu lekleme GCK Emmanuel si kanye bana mawu lekleme nya ano katacham bakple le eye mawu la gato pastor Kumuyi di bana wa a wa nukunu gede wo le mia pa gbe wo me eye mia kpoe kple mia penkuwo mia kpoe mechonuwo GCK Emmanuel si gomenye bana mawu lekleme mawu nya na amesiame alona higeble bakata Where the needle goes the thread follows. The GCK needle goes across the globe with GCK sike lehle Dedekpɔkpɔ lehle katutuba lehle totrova na mi eye notelo Yesu Kristo enye miape tablela lo eye afi si afi duko si duko afi de pepe mkobo boade kemeli ikela nye mia tablela negbe Yesu Kristo de ka yenye mia tablela lo yenye miape hola lo eye ape nya glom miele le petit nou oui velia penke kabla va de kelia gbea GCK eja vem sika woda nkode dibana Emmanuel si gomenye bana mawu le kleme eye waganye Dutoƒo Mawu nya kaka alo aganye penuwo pe takpekpe sika mie wona eye le brada gbe Ŋkeke bla vevɔ Andrea gbea ke deke be dodosia a abeme eye nyatema asemia pe ŋkɔ le yabalawo dzi le didiƒe nukpɔmɔwo dzi le afi de kpekpe le radiowo dzi. Tell everyone, everywhere, this December 2023. GCK Emmanuel is here. GCK
the gospel.